بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير خير biz ошол табиғаттар тууралуу сөз кылып атабыз. Буга чейин биз кайсыларды айттык? Аннаатты айттык, андан кийин атф тууралуу сөз кылдык. Ошол табиғаттардын биринчиси бул наат, анан экинчиси атф болчу. Ошол атф анан наат тууралуу сөз кылдык. Бүгүнкү биздин өтө турган тема бул бабу ат-тавкид. Ошол табиғаттардын үчүнчүсү бул тавкид тууралуу эмне кылат экенбиз? Сөз кылат экенбиз. Түшүндүкпү? Ат-тавкид деген эмне десе, мааниси ат-таспит, ат-таспит же болбосо ат-таквия деген эмнени маанин берет да. Түшүнүктүбү? Ат-тавкид деген эмне экен? Ат-таспит, ат-таквия деген эмне маанилер берет. Маселен, мынтип айта турган болсок, хадара зайдун зайдун деп айта турган болсок, түшүнүктүбү? Хадара зайдун зайдун деп айта турган болсок, бул ошол биринчи эле сөздү эмне кылып атат? Ал бекемдеп келип атат да. Түшүнүктүбү? Биринчи эле сөздү эмне бекемдеп келип атат. Түшүнүктүбү? Ошону биз эмне тавкид деп атайт экенбиз. Башкача айтканда бул тавкид деген сөздүн ошол тилдик мааниси бул таквия деген маанин берет да. Түшүнүктүбү? Маселен, аккадатил калам деп айта турган болсоң, ай кавваху деген маанин берет да. Түшүнүктүбү? Аны күчтөндүрдү дегендей. Түшүнүктүбү? Эми ва тавкид дарбани лафзиюн ва ма'навиюн. Ошол тавкид бар го. Эки дарбан дегенде максат ай наван деген сөз. Түшүнүктүбү? Тавкид эки түрдүү болот экен. Эки кысымга бөлүнөт экен. Лафзи болот экен, анан ма'нави болуп бөлүнөт экен. Түшүнүктүбү? Тавкид лафзи анан эмне ма'нави болуп экиге бөлүнөт экен. فاللفظي إعادة اللفظ الأول بعينه سواء كان اسما نحو جاء زيد زيد أو فعلا نحو أتاك أتاك اللاحقون احبسي احبسي. قرأسان؟ التوكيد. Tavkid degende biz ayttık tillik manisi. Tillik manisi at-taqviya, at-tasbit degan ma'niler beradi. Çünkü oşol janagı akkadatil kalam deb ayta turgan bolsam, çünkü bul jerde emne ay qawwahu degan emne ma'niler beradi da, bunday күчтөндүrdү, bekemdedi degендейчи. Tavkid degendin termindik ma'nisi at-tawkid huwa at-tabi'u alladhi yarfa'u ihtimal as-sahwi aw at-tajawuz fil matbu'i. Tavkid degen emne eken? Huwa at-tabi' eken da. Çünkü Tavkid degenimiz bul emne tabi' eken. Başkaça aytkanda ошол өздөн мурунку исимдин i'rabunu эмелерине эршейт. Түшүнүктүбү? Ва таби' өздөн мурунку исимди эршейт экен. Аллади ярфa'u ihtimal as-sahwi. Tavkid bul tabi' eken. Анан аллади ярфa'u ihtimal as-sahw. Sahw деген эмне? Al-ghalat. Түшүнүктүбү? Же болбосо хата. Түшүнүктүбү? Ошол бул жерде жанагы тавкидди алып келгендин максаты эмне болуп атат? Çünkü ошол биринчи айткан сөздө маселен хадара зайдун дегенде бул жерде хадара зайдун, маселен мутакалим хадара зайдун деп айтты да. Çünkü ошол жерде жанагы сами адам күмөн кылып калышы мүмкүн да. Бул мүмкүн бул галат айтып алды. Çünkü сах мындай унутуп калып айтып алды. Амырды айтайын деп бул жерде зайды айтып алды деген ошол ыктымалдуулук бар го. Ошону кетириштик үчүн çünkü жа зайдун зайдун деп айтабыз да. Çünkü зайдун зайдун деп туруп жанагы биринчи сөздү кайтарап туруп жанагындай бекемдеп айтабыз да. Çünkü демек ярфа ихтимал сахты ыктымал курууду не кылат экен? Жокко чыгарган. Ау тажавуз фил матбуи. Же болбосо ошол жанагы матбуудагы болгон, çünkü матбуудагы болгон тажавузду же болбосо сах ыктымалын жок кылган табиити ушуну тавкид деп айтабыз да. Çünkü тажавуз деген эмне десе? Каламда мубалага. Çünkü тажавуз деген жанагы бир сөздү сен ошол өзүнүн эмесиге жанагы адатынан зияда кылып айтып коесуң да. Çünkü masalan bir окуучуну сен мынтип айтасың да. Жа'ал алиму же болбосо жа'ал имаму деп айтасың. Аслан хуа ат-талиб. Çünkü аслан ал эмне болчу? Студент болчу. Аны не деп айтасың сен? Жа'ал алим деп айтасың да. Çünkü башкача айтканда ошол өзүнүн адатынан, çünkü аны сен талиб деп айтышың керек эле. Бирок өзүнүн адатынан сен зияда кылып туруп не кылып атасың? Мубалага кылып айтып атасың да. Жа'ал алим, жа'ал имам депчи. İmam geldi, alım geldi деп. Ал асылы эмне ал? Студент да. Ал окуп жүрөт. Дагы делечи. Çünkü жаңы эле баштаган. Сен не деп атасың аны? Ал-алим. Же болбосо эмне? Ал-имам деп айтып атасың да. Çünkü тажавуз деген ошол мубалага кылып айтасың. Демек ошол жанагы матбууда болгон, жанагы мубалаганы же болбосо сах ыктымалын жокко чыгарышлык үчүн келген табиити ушуну не биз тавкид деп айтып атканбыз да. Башкача айтканда, жа ал-имаму, жа ал-имаму дегенде
Ja al-imamu deb aytasың да. Ja al-imamu al-imam. Ja bo'lsa ja al-alim deb ayta turgan bo'lsang, demak bu yerda janagı sami' бар ғой, o'qigan adam. Бұл жерде bir student kelsa kerak, бұл mubalağa qilib aytib atadi degan janagı ixtimollilikni sen жоққа chiqarib turib ja al-alim deb aytding da. Chunki o'shuni biz endi tavkid deb aytadi ekamiz. Ana tavkid ikkiga bo'linadi ekan. Lafziy bo'ladi, ana nima bo'ladi ekan? Ma'naviy bo'ladi ekan. Chunki tavkid lafziy bo'ladi ekan, ana endi ma'naviy bo'ladi ekan. Lafziy deganiz va yakunu bi i'adati al-muakkid, bi i'adati al-muakkad bi lafzihi aw endi bi ma'nahu deydi. Ve yakunu bi i'adatil muakkad bi lafzihi aw bi ma'nahu. Chunki tavkid lafzi deganimiz o'shol muakkaddan, bi i'adatil muakkad bi lafzihi. O'shol muakkaddan lafzining o'zini ne qilayotgansan sen? Ya. Jana qaytarib olib kelasan da. Chunki lafzining o'zini jana takror qilib aytasan. Je bo'lsa, aw bi ma'nahu aw bi muradifihi degan so'zda. Je o'shol janag'il muakkad lafz bor ku, jana ta'kidlanayotgan lafz. O'shoning muradifini sen ne qilayotgansan? I'ada qilayotgansan da. Chunki i'ada qilib turib aytayotgansan. Buni tavkid endi lafziy deb aytayotganmiz. Tavkid lafziy ismda bo'ladi. Chunki ana fe'lda bo'ladi, ana harfda bo'ladi, ana jumlada bo'ladi. Masalan aytaylik. Hadara al-amiru deb aytadiganmiz. Chunki hadara al-amiru deb aytadiganmiz. O'shul yerda tavkid lafziy bu qaysinisi bo'lib o'tadi? Chunki qarasan hadara al-amiru. Hadara al-amir, hadara fi'l, fi'l madi mabni ala al-fath. الأمير فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. الأمير مراد الأمير ثاني ورقة. وشو تني ورطت؟ توكيد لفظي ورطت. شنو؟ توكيد لفظي ورطت. يمني قلت أصلا سن مؤكد بالجرد قيصر ورطت. الأمير ورطت. مراد الأمير دين لفظني özünü ne قلت أصلا سن قيتال أيتن ده. شنو؟ جاء ما حضر الأمير دبجة. شنو؟ أو بمعناه جاب رسول شون مرادفين سن نقراصن. جنان ده تكرار قلت أيتن. شنو؟ مثلا حضر الأمير deganda masalan aytaylik hadara al-amiru al-maliku deb aytib turamiz. Masalan chi. Chunki ya. Demak bu yerda sen lafzini, chunki o'sha muakkaddan lafzini lafzini o'zini emas, boshqacha aytganda ani murodifini sen ne qilib atasan? Takror qilib atasan da. Bu yerda o'sha tavkid lafziga kiraveradi. Masalan aytaylik. Hadara Zayd deb aytib turamiz. Bu yerda nima bo'ldi? Tavkid lafzi fe'lda bo'lib o'tadi da. Chunki hadara Zaydni deb aytib turamiz. Ham o'sha yerda sen janag'il tavkid lafziyda hadara Zaydni desek bu yerda o'sha muakkaddan hadara degan muakkad bo'lib o'tadi-da. O'sha lafzining o'zini sen i'ada qilding-da. Ham biz men aytsaqchi hadara jaa Zaydni deb aytib turamiz. Hadara jaa Zaydni deb aytib turamiz. Demak o'sha hadara degan so'zni biz ani murodifi men ne qilib o'tamiz? Tavkid qilib o'tamiz-da. Chunki hadara jaa degan so'zlar bular ma'nosi vahid, lekin alfaz muxtalifada. Chunki lafzlar boshqa biroq ma'nolari bir-da. Chunki demek bu dere o'shol tavkid lafziga kiraveradi ekan. Chunki demek tavkid lafzi ismda bo'ladi ekan. Hadara al-amiru deb aytadi. Al-amir bu ne bo'ladi? Ism bo'ladi. Fe'lda bo'ladi ekan. Fe'lda tan tavkid lafzi bo'ladi. Masalan aytasan hadara al-amiru deb aytasan. Chunki bu o'shol muakkaddan lafzini o'zini sen ne qilib takror qilib aytding-da. Chunki i'ada qilib aytding-da. Hadara al-amir debchi. Ammo o'g'il endi tetiga muakkaddan o'zi bo'lib o'tadi. Chunki jabr bo'lsa o'shuning murodifini, muakkaddan murodifini sen i'ada qilasan. Masalan aytasan hadara jaa al-amiru deb aytasan da. Chunki hadara jaa al-amir deb aytsam. Je o'shul tavkid lafzi harfda bo'ladigan. Masalan aytasan hal hadara al-amiru deb aytsa, sen ne deb aytasan? Javob na'am deb aytasan da. Na'am degan so'z bu harf javob bo'lib o'tadi-da. Chunki mamnu ala sukun. Demak na'am degan buni birinchi so'z tilla sen ne qilib o'tasan? Bu ham nima bo'lib o'tadi? Muakkad bo'lib o'tadi-da. To'g'ri? Na'am degan ikkinchi so'z bilan buni birinchi so'zni ne qilib o'tasan sen? Bekim deb qaytalaysan. Ham o'sha na'am degan so'zning o'rniga, chunki bu yerda lafzının özünü sen i'ada qilding-da. Chunki ani murodifini aytsaq bo'ladi. Na'am deb masalanchi. Na'am deb turib aytsam bo'ladi. Degan so'z bi ma'na na'am degan so'z. Bo'lsa ajal na'am deb aytsang bo'ladi-da. Chunki ajal na'am debchi. Demak o'shol janag'il harfni chunki jana muakkaddan lafzının özünü sen takror i'ada qilib aytasan. Chunki jana tavkid lafzida. Bo'lsa ani murodifini sen ne i'ada qilib aytasan-da. Masalan na'am deb aytsam. Na'am degan so'z na'am degan so'z-da. Chunki jabrosa ajal na'am deb aytadi turamiz. Chunki ya. Ana bu tavkid lafzi jumlada bo'ladi ekan. Chunki jumlada bo'ladi. Masalan aytasan hadara al-amiru deb aytasan-da. Chunki hadara al-amiru deb aytadi turamiz. Tavkid lafzi ne bo'ladi? Jumlada bo'ladi. Hadara al-amir degan bu nima bo'ladi? Muakkad bo'ladi-da. Hadara al-amiru degan sani bu nima bo'ladi? Ya. Tavkid lafzi bo'lib keladi. Chunki tavkid lafzi bo'lib keldi.
Çünkü oldu mu? Tavkid lafzıydı. Anan tavkid ma'navi. Tavkid ekiye bölünür dedik ha. Lafzi uğrat, anan ne? Ma'navi uğrat. Tavkid ma'navi degenimiz. Cema'nın birinci okuydu. Bir an okuyla. Andan keyin aytayım. Qarasar, babu at-tavkid. Ha? والتوكيد ضربان توكيد ekiye bölünür ekan. Ha? Darban degan ay naw'an degan so'z. Çünkü lafziyun ve ma'naviyun. Lafzi uğratgan anan endi ma'navi uğratgan. فاللفظي إعادة اللفظ الأول بعينه سواء كان اسما وشول جناغل توكيد لفظي deganimiz إعادة اللفظ الأول jana birinchi so'zni ele bi'aynihi ay binafsihi. Çünkü o'shol birinchi so'zning o'zini ne qilib o'tayotgansiniz? I'ada qilasizda, qaytarib aytasiz. Çünkü سواء كان اسما janag'il muakkad jana birinchi so'z ism bo'lsin. Çünkü جاء زيد زيد deb aytasiz. Av fi'lan je fe'l bo'lsin. Masalan ataki ataki allahiquna ihbisi ihbisi deganda-chi. Çünkü ataki deganda bu yerda nima bo'layotir? Fe'l bo'layotir. Çünkü ya ihbisi degan bo'lib nima bo'layotir? Fe'l bo'layotir. Av harfa nahwu la abuhu bihubbi basnata innaha akhazat alayya mawasiqan wa uhuda deganda o'sha la deb turib nima qilyapsiz? Harf bilan janag'il tavkid qilyapsiz-da. Av jumlatan je nima bo'layotgan? Jumla o'rgatgan. Masalan, darabtu Zaydan deb aytasiz. Darabtu Zaydan degan birinchi jumlani ne qilib o'tasan sen? Darabtu Zaydan degan ikkinchi jumla bilan ta'kid qilib kelding-da. Çünkü qawluhu babu tawkid hada huwa an-naw' as-salis min at-tawabi'. Çünkü babu tawkid degan bir nima ekan? O'sha tawabi'larning 3-chisi. Va tawkid bi ma'na al-muakkid. Tawkid degan ma'nosi nima ekan? Muakkid degan ma'noni berayotgan. Bekemdovchi degan. Bi kasril kafi ha? Tetiga kaftim ne kasra qilib aytasiz. Min itlaqil masdar va iradat ismil fa'il da. Masdarda aytib at-tawkid bu yerda masdar bo'layotadi. Masdarda aytib bu yerda nimani maqsad qilyapti? Ismil fa'ilni maqsad. Al-muakkid degan so'z maqsad qilyapti. Çünkü va fihi salasu lughat. Tetiga at-tawkidda 3 lugha bor ekan. Çünkü ihdaha birinchisi at-tawkid deb aytayotgansiz. Bil waw menanchi. Min wakkada tawkidan degan so'zdan chiqadi. Va saniyat at-ta'akkid deb aytayotgansiz. Çünkü at-tawkid emas, jana waw men emas, balkim nimni? Jana alifda hamza bilan aytayotgansiz. Çünkü at-ta'akkid deb bir hamza bilan aytadi. Va salisat at-ta'akid deb turib aytayotgansiz. Çünkü bil alifda. Çünkü at-ta'akid deb aytayotgansiz. Hamza men emas, balkim endi alif bilan aytasizda. At-ta'akid deb bil badala min anil hamza. Min akkada ta'kidan va ta'kidan deb aytasizda. Çünkü akkada ta'kidan desang teti hamza men bo'ladi. Çünkü ta'kidan desang ondan ne? Alif bilan aytasizda. Çünkü wal awla ema wal ula hiya al-fusha da tetiga at-tawkid deganimiz nima ekan? O'shul fusha ekan. Çünkü at-ta'kid burası at-ta'kid degandan qaraganda-chi. Çünkü va biha ja'a at-tanzil o'shul birinchi at-tawkid degan so'z bilan jana Qur'ondan kelgandek. Çünkü qala ta'ala va la tanqudul aymana ba'da tawkidiha debchi. Çünkü va huwa lughatan at-taqwiya tetiga tawkid degan so'zning tillik ma'nosi taqwiya degan bilet. Yuqalu wakkada al-amra wa akkadahu iza qawwahu. Çünkü masalan wakkada al-amra wa akkadahu desang iza qawwahu. Çünkü wakkada al-amra wa akkadahu deb aytib turamiz. Iza qawwahu da anımday bekem degan bo'lsa o'shunda wakkada al-amra wa akkadahu deb aytasizda. Çünkü واصطلاحا ضرباني تيجي توكيد تيرمينديك اما واصطلاحا جناغل توكيد تيرميندي اكي بلنت يعني çünkü كما قال المصنف aytganda احدهم لفظي يورد çünkü ay mansubun ila lafz birisi emne lafzı yo'rot yani lafzga mansub bo'layotadi çünkü li husulihi min takririhi da çünkü emnega bu lafzga mansub bo'layotadi desa li husuli at-tawkid min takriri lafzda çünkü o'shal janag'il tawkid hosil bo'layotadi lafzni takror qiluvdan da وإنما يؤتى به عند إرادة المتكلم أن يدفع غفلة السامع. Çünkü وإنما يؤتى به تأتي توكيد لفظي da alıp kelebez. Çünkü وإنما يؤتى به janağı tavkidda alıp kelebez. Emnege عند إرادة المتكلم أن يدفع غفلة السامع. Janağı mutakallim adam var o. Tetiga sami'tegi bo'lgan bir qobiliyatni keltirishlik uchun keltiruvni maqsad qilganda o'shul tavkidda olib keladi. Çünkü awzannahu bil mutakallim g'arat. Jabroso o'shul sami' janağı mutakallimni bir janağıday bir g'arat. Çünkü bir xata mınday bir mutakallim söyleyotganda bir xata narsani o'ylab o'ylab alusini mınday jo'qqa chiqarishlik uchun ne tavkid olib kirasizda. Çünkü ya. Masalan, jana aytdik-ku biz. Hadara masalan men aytib turganmiz-da. Ja'al alim deb aytib turgan bo'lsam, mutakallim bu yerda boshqa bir narsani o'ylab qolishi mumkin-da. Ja'al alim deganda bu yerda mutakallim ja'al alim deganda bu yerda bir jana talib tilni maqsad qilyotadi degan tushunlikni keltirishlik uchun sen ne deb aytayotgansan? Ja'al alim deb aytasizda. Çünkü va huwa yajri fi jami'il alfaz. Tetiga tawkid lafzi var-ku. Tawkid lafzi deganimiz yajri ay mavjud fi jami'il alfaz fa yakunu fil asma'i. Çünkü o'sha o'zina barliq alfazlarda bo'ladi ekan. Tawkid lafzi.
isimlarda bo'lar ekan, fe'llarda bo'lar ekan va huruflarda bo'lar ekan, ana jumlalarda bo'lar ekan-da. Tushundingmi? Bu yoqda aytganday. Vasani ikkinchisi tadigi tavkidning ikkinchisi ma'naviy, ay mansub min al-ma'na. Ma'naga mansub bo'ladida. Li husulihi min mulahazatihi tadigi tavkid ma'naviy li husuli at-tawkid min mulahazati hida min mulahazati ma'na degan so'z. Chunki o'sha o'zini ma'nini bunday bir mulohaza qilib, chunki ma'ni jaqa qaragandiqdan, chunki jana tavkid paydo bo'ladi-da bu yerda-chi. Chunki men mulohazadagi degan boshqacha aytganda o'sha o'zini ma'nini mulohaza qiluvdan tetiga tavkid ma'naviy ma'noda hasad bo'ladi. Chunki boshqacha aytganda biz bu emani ma'nisini ham tushunamiz-da. Chunki qawluhu i'adatu lafzi al-awwal bi'aynihi aw bi muradifihi da. Chunki o'sha o'zini birinchi lafzdan o'zini i'ada qilasan, aw bi muradifihi o'sha o'zini birinchi lafzdan muradifin sen ne qilasan, i'ada qilasan-da. Chunki uzoqda aytganday. Fa misalu tawkid al-ism bi'aynihi tetiga ismdan o'zini tavkid qiluvdi misoli qawluq jaa zaydun zaydun deydi. Fa zaydun al-awwal fa'ilun. Teti birinchi zayd bor va jaa zaydun deganda birinchi zayd al fa'il bo'ladi. Chunki fa'il ja'an fa'il va zaydun sani tawkidun lahu da. Ikkinchi zayd bo'lsa ani tavkid qilib keladi. Chunki va misalu tawkidihi bil muradifi tetiga va misalu tawkidihi zamir qaysi boradi? Va misalu tawkidihi deganda zamir ومثال توكيد الاسم بالمرادف degan so'zda. Chunki binayin anan bil muradif. Tetiga ismdin, ismni jana muradifni men tavkid qiluvdim misoli qawluk masalan men aytasan anta bil khayri haqiqun jadirun deb aytasan-da. Chunki anta bil khayri haqiqun jadir. O'sha yerda haqiqun degan so'z bu nima bo'ladi? Anta bil khayri haqiqun deb aytasan. Ana jadirun degan bu nima? O'sha haqiqun men jadirun degan ekon ma'nosi bir edi. Chunki bo'lgani bu yerda jadirun degan bu lafzi boshqa bo'ladi. Chunki lafzi boshqa bo'ladi, ma'nosi nima? Bir-da. Chunki murodifi bilan birinchi so'zni ne qiladi? Bu yerda ta'kid qilib keladi-da. Chunki ya. Wa minhu qawlu ta'ala fijajan subula deb aytadi. Lianna ma'na al-fijaj va subul wahid-da. Fijaj bilan subulning ma'nosi bir va hiya tariqul wasi'. Chunki fijaj degan so'zni subul degan so'z bilan ne qiladi? Ta'kid qilib keladi. Chunki va misal tawkid al-fi'l bi'ayni khaliyan min al-fa'ili. Janag'il fe'lning o'zi bilan, fe'lni tavkid qiluvdi misoli xoliyan min al-fa'ilda. Tetiga ikkinchi nima bor va tavkid qilinayotgan fe'l fa'ildan xoli bo'lib ketadi-da. Chunki fa'ilsiz bo'ladi. Masalan, qawluka jaa zaydun deb aytasan. Va ka misal al-musannif fa jaa fi'lun madin bo'ladi. Chunki jaa fi'lun madi va jaa as-sani tawkidun lahu. Ikkinchi javob an tavkid qilyapti. Va zaydun fa'il lil awwal. Tetiga jaa deganda zayd bor va al birinchining fa'ili bo'ladi. Chunki zayd. Va la fa'ila lis-sani. Ikkinchi ja'an bor va ikkinchi ja'an bu yerda fa'ili yo'q. Chunki ikkinchi ja'aning nimasi yo'q ekan, fa'ili yo'q. Tetiga jaa zaydun degandagi zaydning fa'ili birinchi bo'ladi. Chunki wala fa'ila lis-sani ikkinchi fa'ili yo'q. Nimaga? Li'annahu lam yu'ta bihi illa li tawkid al-awwalda. Ankan tetiga ikkinchi fe'l birinchini tavkid qilishlik uchun keldi-da. Chunki la li yusnada ila shay'in. Bir narsaga isnad qilishlik uchun emas. Chunki va shahid fi misal musannifning misolida dalil qawluk ataki allahiqun degandagi. Chunki ataki degan so'z bor odatda. Musannifning jana misolida dalilchi. Chunki ataki degan so'z o'sha shahid bo'ladi. Boshqacha aytganda tavkid bo'ladi. Chunki ataki degan so'z fe'lda kaf yerda maf'ul bo'ladi. Chunki ataki degan fi'lu sani bu nima bo'ladi? Birinchi fe'lni ne qiladi? Ta'kid qilib keldi. Chunki allahiqun bu yerda fa'il bo'ladi. Allahiqun tetiga ataki birinchi fe'ldan ne so'radi? Fa'il bo'ladi. Ana ataki degan ikkinchi fe'l an fa'ili yo'q. Chunki birinchi fe'lni ne qiladi? Ta'kid qilib keldi. Amma ihbisi degan so'z bu dag'in janag'il fa min tawkid al-jumla, ihbisi degan so'z bu nima bo'ladi? Jumlani tawkid qiluvga kiryapti. Chunki ihbisi anta degan so'z bor-da. Chunki jumla bo'ladi bu. فمن توكيد الجملة لأن يحبس فعل الأمر وفاعله مستتر فيه وجوبا تقدير أنت ديجن سوس برضه والثاني مثله فعل وفاعل رات لكن شيء دام يرات تيجي بيرنشي سياق ده يحبس ديجن يحبس بيرنشي سنده دام فاعل وارو يكن دام فاعل بولات çünkü bu cümlenin ne kadar takip بولات çünkü والثاني مثله فعل وفاعل توكيده لجملة الأول بيرنشي cümlenin ne kadar takip بولات çünkü ومثال توكيده بالمرادف وش oldu fiilde muradifi men tavkid qiluvdi misol qawluk masalan bitasın jaa hadara zaydun debchi. Chunki jaa hadara zaydun deydi. Va misal tavkid al-harf bi'aynihi o'sha harfdan o'zini janag'il
ومثال توكيد الحرف بعينه وشو الحرف يوز منين جناغل حرف توكيد خلود مثاله أن يقول هل قام زيد ديسه فتقول نعم نعم دويتاسن أو لا 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 دويتاسن كمثال المصنف مثال هذا ومثال توكيده بالمرادف تأتي حرف مرادف من توكيد خلود مثاله إي نعم قام زيد دويتاسن شنو مثلا هل قام زيد ديسه سن دويتاسن إي نعم قام زيد دويتاسن إي أي نعم نعم قام زيد ديسه أو نعم أجل قام زيد دويتاسن شنو ومثال توكيد الجملة الفعلية بعينها وشو الجملة فعلية يوزنو özü menen تأتي جملة فعلية توكيد خلود مثال قولك ضربت زيدا فجملة ضربت زيدا الثانية توكيد الأولى ومثال ذلك في الاسمية قولك زيد قائم دويتاسن çünkü ومثال توكيدهما بالمرادف وشو الجملة فعلية olsun جملة اسمية olsun alarda وشو المرادف menen توكيد خلود مثال قولك جاء زيد حضر زيد دويتاسن وزيد ساكت زيد صامت دويتاسن bu demeden جملة اسمية olacak çünkü فائدتان iki fayda değil الأولى الأكثر في توكيد اللفظ أن يكون في الجمل birinci fayda tavkid lafzide al-aksar fi tavkid lafzi an yakuna fil jumal. Tavkid lafzi könçem ne de olatken? An yakuna fil jumal. Tavkid lafzi nelerde olatken? Cümlelerde olatken de könçöç. Çünkü bu birinci fayda. İkinci fayda es-sani al-aksar fi tavkid al-jumal iqtiranuhu bi'atifin ma lam yuhim at-ta'addud. İkinci fayda teti al-aksar fi tavkid al-aksar fi tavkid al-jumal teti cümle الأكثر في توكيد الجمل جنا جملelerde توكيد خلو barwa وشون كönçösü iqtiranuhu bi'atif jana jumla توكيد bolup kire turgan bolsa anda könçö emne men kiretken iqtiranuhu bi'atifin jana hurufla atf men kiretken da könçöç çünkü توكيد jumlalar könçö ne men kiretken huruf atf men kiretken kaçan bir şart var eken ma lam yuhimi ta'addudtu bildirmese de başkaça aytkanda iltibaska sabab bolsa da çünkü iltibaska sabab bolsa anda könçö uşul hurufla atftar men ne kiretken توكيد jumlalar bolotken çünkü iltibas bolsa da çünkü Mesela kella seya'lemun summa kella seya'lemun da aytadıram. Çünkü kella seya'lemun summa kella seya'lemun degan o birinci cümlenin ne? İkinci cümle bu yerde takit kılıp kelip atadi. Çünkü tavkid cümle, tavkid ikinci fayda bu yerde o cümlelerde takit kulu. Çünkü könçe ne men bolatken? Harf atıftar men bolatken. Harf atıftar men bolatken, biroq mu şart varken. Ha? Ma lam yuhimi ta'addudtu bildirmese da. Çünkü başkaça aytkanda birinci sözdü aytıp durup anan ikinci sözdü harf meni aytkanında jana iltibas bolup kalbasa da. Çünkü iltibas bolup kalbasa. Anda oşol huruf atf menen janagıl tavkid cümleler huruf atf menen kirgen bul könçe bolatken. Çünkü biroq ta'addudtu iham kılbaş kerek eken da. Çünkü jada fa in awhama ta'addud wajaba tarkuhu da. Eger oşol cümlelerde sen harf atf menen janagınday alıp kire turgan bolsaң tavkid kılıpçı Eğer al taaddudtu başkaça aytkanda iltibasты vahm kılıp koya turgan bolsa, sana düşündürüp koya turgan bolsa, çünkü anda tedi harf atf tarqılışlık vacip bolat eken. Misal musannifning misalında. Fa innahu law qil, mesela men to'ysangda, summa darabtu zaydan, darabtu zaydan, ana summa darabtu zaydan deb ayta turgan bolsang, bu yerde taaddudtu ne qilib atat? İham qilib qo'yib atat da. Çünkü o'shol yerde li tawahhumi anna dar takarra minka marratayn. Çünkü darabtu zaydan, andan summa darabtu zaydan deb ayta turgan bolsang, bu yerde sana bir ihamdı başkaça aytkanda bir taaddudtu düşündürüp koyup atat. Al kanday? Anna dor takarrar minke marratayn. Senden jana uru var go. Bu iki jolu boldu degen mындай bir iham bolup kalat da. Çünkü uşunday bola turgan bolsa anda sen summa menen ne qilib aytkansiň, ta'kid qilib aytkansiň. Çünkü oşo lafzyny özüne alıp gelişiň gerek da. Darabtu zaydan depçi. Çünkü litawahhum anna dor takarrar minke marratayn. Tarahat ihdahuma anil ukhra. Birincisi ikincisinden ne kiyim boldu degen mындай bir ihamdy keltirip koydu da. Wal gharat anahu lam yaqa da' minka illa marratan wahida. Bu yerde maksat ne orada? Sende bir jol sen urdun. Biroq urganda dagı dalil urdun da. Çünkü hayır. Çünkü oldu. Wal ma'nawi wa lahu alfazun ma'lumatun. Yemi oşol takid lafzi, tavkid ekibelnötet tavkid lafzi orat anan ma'nawi orat. Wa lahu alfazun ma'lumat. Tetigi tavkid ma'nawidin ma'nawide mындай belgili alfazlar varken. Çünkü tavkid ma'nawide belgili alfazlar varken, başkaça aytib maxsus bolgan lafzlar varken. Tavkid lafz ma'nawi oşol aga bolgan xos lafzlar menen gana tavkid kılınat eken da. Çünkü bardıq nerse menle tavkid kıla albayt ekensiň. Çünkü tavkid emedeçi, ma'nawide. Qarasaňar. Tavkid ma'nawi we yakun bi alfaz mukhassa da, xos bolgan lafzlar men bolat eken. Çünkü masalan nafs ayn men bolat. Çünkü nafs anan emne ayn degen lafzlar menen sen ne kılat ekensiň, tavkid kılasyň. Bu tavkid emne ma'nawi bolat. Masalan hadaral amiru nafsuhu aynuhu deb aytasyň da. Çünkü hadaral amiru emne deb aytatkensiň? Nafsuhu aynuhu deb aytasyň. Demek al-amir degan söz bu yerde ne bolat? Ya. Muakkad bolat da. Çünkü nafsuhu jabrosa aynuhu deb ayta turgan bolsang, bu emne bolat?
Tavkid bo'lib o'tadi-da. Tavkid ne o'rotadi bu yerda? Ma'naviy bo'lib o'tadi. Tushundingmi? Tavkid endi ma'naviy, lafziy emas-da. Anken sen bu birinchi so'zning lafzini i'ada qilgan jo'qsiz-da bu yerda. Ma'naviy o'rotadi bu yerda-chi. Tushundingmi? Hadoral amiru nafsuhu deb aytib turibmiz. Nafs tetiga amirning o'zi-da. Tushundingmi? Ya. Buni emani nafs men ayindi. Nafs jana ayn menen tavkid qila turibmiz. Buni tavkid azzat deb qo'yadi. Tushundingmi? Tavkid emne deb qo'yadi ekan? Azzat deb qo'yadi. Anken tetiga nafs al-amirning zatini ne qilib kelyapti? Bu yerda tavkid qilib kelyapti-da. Tushundingmi? Hadoral amiru nafsuhu aynuhu desang bu yerda zat kim bo'lyapti? Al-amir. Amirning zatini bu yerda nafsuhu aynuhu deb turib tavkid qilyapti-da. Tushundingmi? Bu ne deb qo'yatganmiz biz? Tavkid zati deb qo'yatganmiz. Tushundingmi? Nafs menen nafs ayn degan so'z men tavkid qilib turamiz. Tushundingmi? Hadoral amiru nafsuhu aynuhu deb aytasan. Hadoratil amiratu nafsuha aynuha deb aytasan. Tushundingmi? Nafsuha deb aytsang bo'ladi, bo'lsa, endi aynuha deb tavkid qilsam bo'ladi. Tushundingmi? Al-amiratu hadara al-amirani tushundingmi? Al-amirani anfusuhuma aw a'yunuhuma deb turib ne qilasing sen? Tavkid qilasan. Tushundingmi? Buning musanna bor-ku. Musannada tetiga nafs menen ayn degan lafzni endi menen olib kelayotganmiz biz. Jam lafz jam lafz menen olib kelayotganmiz. Tushundingmi? Agarda jana muakkad bor-ku, muakkad bu yerda ne o'rotadi? Al-amiran degan so'z. Tasniya bo'lib o'tadi-da. To'g'ri? Musanna bo'lib o'tadi-da. Al-amir degan so'zni musannasi o'rotadi. Endi o'sha muakkad bu yerda tasniya bo'lib o'tirgan bo'lsa, anda tetiga nafs menen ayn degan so'zni endi men olib kelishimiz kerak ekan. Jam lafz meni olib kelishimiz kerak ekan. Chunki nafsahuma emas. Chunki anfus bu yerda nafsning jamida. Chunki anfusuhuma deb bo'lsa a'yuruhuma deb olib kelganimiz bu fusha bo'ladi ekan. Chunki fushasi ushul ekanda. Biroq sen nafsahuma deb bo'lsa aynahuma deb turib aytsang bo'ladi. Biroq endi bu fusha bo'lib qo'yadi-da. Chunki anfusuhuma deb bo'lsa a'yuruhuma deb turib aytqan bir ekan fusha bo'ladi ekan. Chunki andan keyin al-umara'u anfusuhum a'yunuhum deb aytasan. Al-umara'u anfusuhum a'yunuhum deb aytasan. Bu yerda al-umara bu yerda o'tadi, jam o'tadi-da. Chunki jam o'tadi. Anan al-amiratu anfusuhunna a'yunuhunna deb aytasan. Chunki al-amiratu anfusuhunna a'yunuhunna deganda bu yerda domirlar tetiga mega mutobiq bo'lib o'tadi. Chunki o misollar barisini qarasanglar, domir muakkadga ne o'tadi? Mutobiq kelib o'tadi. Dal kelib o'tadi. Chunki muvofiq bo'lib o'tadi-da. Chunki demak, tavkid emada ma'naviyda bor-ku. Tavkid ma'naviyda teti muakkadga nafs jana ayn emeler men tavkid qilganingda muakkadga tetiga domir ne bo'lishi kerak ekan? Mutobiq kelishi kerak ekan. Chunki domir mutobiq kelishi kerak ekan. Tushunib qoldingmi? Tavkid qanday? Ova. Masalan, hadara zaydun deb aytaverasizda. Jabroso bizda dam bor-ku, misolga. Ustoz deb aytasizda. Chunki o'sha siyaqti o'tadi. Ustoz debchi. Ustoz degan so'z sen 4 joyda aytdingmi? Chunki tavkid qiladi. Aldi bu yoqda keladi hozir. Aytamiz. Chunki oldi bu. Ma'naviy yakun bil alfaz xos nafs jana ayn bo'lib o'tgan. Bu nafs jana ayn lafzlari meni emneni biz tavkid qilayotganmiz? Zatni tavkid qilayotganmiz. Chunki ana men kilta bor. Chunki kilta dag'im bo'lib endi tavkid ma'naviyga kiratgan. Chunki kilta dag'im bo'l o'shal janag'i xos bo'lgan lafzlar bo'lib o'tadi. Chunki bu dag'im endi tavkid ma'naviyga kiratgan. Boshqacha aytganda o'shal janag'i lafzni ne qilib kiradi bu? Bekim deb kiradi-da. Chunki masalan sen men aytasan. Hadara al-amirani kilahuma deb aytasan. Chunki hadara al-amirani ne deb aytayotgansan sen? Kilahuma deb aytasan. Chunki o'shal al-amirani degan so'zni ne qilib o'tadi bu yerda? Bekim deb keldi-da. Chunki hadara al-amirani kilahuma deb aytib turamiz. Dedik al-amiran degan so'zni kilahuma degan so'z ne qilib o'tadi bu yerda? Bekim deb keldi-da. Chunki bu ham ne o'tadi? Kilahuma degan so'z tavkid ma'naviy o'tadi. Chunki tavkid ham ma'naviy o'tadi. Jabrosa hadarat al-amiratani kiltahuma deb aytasan. Chunki hadarat al-amiratani endi deb aytayotgansan sen? Kiltahuma deb aytib turamiz. Kiltahuma degan so'z bu endi o'tadi? Tavkid ma'naviy o'tadi. Chunki tavkid endi ma'naviy o'tadi. Dedik al-amiratan degan so'zni ne qilib o'tadi bu? Tavkid bekim deb keladi-da. Chunki hadara al-amirani deb aytib turgan bo'lsam, bu yerda sami' o'ylab qolish mumkin-da. Bu yerda hadara al-amiran deganda bu boshqalardan qo'shib keldi-ku deganday bir tushunib bo'lib qolish mumkin-da. Chunki o'shal tushunukni ketishlik uchun chunki bu yerda kilahuma deb turib endi qilib o'tadi, aytib o'tadi-da. Chunki anan kul, ajma, aqta, absa, abta degan so'zlar bor. Chunki bulardan o'sha ma'lum bo'lgan lafzlar ekan. Ular men nima qilayotganmiz biz? Janag'i tavkid qilib kelayotganmiz. Chunki bular endi tavkid ma'naviy deb atayotganmiz. Chunki kul bor ekan, ajma, aqta, absa, abta. Masalan men aytasan. Hadaral jayshu kulluhu deb aytasan. Chunki
hadara al-jayshu kulluhu ajma'u akta'u absa'u abta'u deb aytasiz. No'g'il ajma' degan so'z bor-ku, tetik kuldan keyin kelish kerak ekan. Tushundingmi? Kuldan ne? Keyin kelar ekan. Ham kabir uchurda bu ajma' degan so'zni o'zi mendan ne qilasan? Sen tavkid qilsang bo'ladi. Tushundingmi? Tushundingmi? Biroq bu akta, absa, abta deganlar bor-ku, doimo bulardan keyin kiradi-da. Ajma' degan so'zdan keyin kiradi. Tushundingmi? Hadara al-jayshu kulluhu deb aytasan. Kulluhu ajma'u akta'u absa'u abta'u deb aytasan. Tushundingmi? Ta'kid qilib aytasan-da. Hadara al-jayshu kulluhu deb aytadiganmiz. Demak, o'sha yerda jaysh degan so'zni ne qilib aytasan sen? O'sha yerda muakkad bo'ladida, jaysh degan so'z-chi. Kulluhu degan so'z menda ne qilib aytasan sen? Ta'kid qilding-da. Tushundingmi? Kulluhu bo'lsa ajma'u akta'u absa'u, ha? Degan so'zlar menda qilib aytgansan. Sen ta'kid qilib kelayotgansan. Tushundingmi? Ya. Masalan, hadaratil qabilatu kulluha juma'a'u kuta'a'u busa'a'u buta'a'u deb ne qilayotgansan sen? Ta'kid qilasan. Tushundingmi? No'g'il juma'a'u kuta'a'u busa'a'u buta'a'u degan bir janog'il nima? Mufrad muannasda. Tushundingmi? Mufrad muannasa. Tushundingmi? Al-qabilani ne qilib aytasan sen? Ta'kid deb keldingda. Tushundingmi? Al-qabila degan bu yerda ne? Muakkad bo'ladida. Tushundingmi? Muakkad bo'ladi. Biroq bir narsa bor bu yerda-chi. No'g'il hadara al-jayshu kulluhu deganda, no'g'il kul ajma' akta abta deganda mena biz emene mufradtu. Tushundingmi? Mufradtu anan jamni g'ana ta'kiddaymiz. Tushundingmi? No'g'il lafzlar mena biz mufradtu anan neni ta'kid etganmiz? Jamni ta'kid etganmiz. Tushundingmi? Mufraddan anan jamni ta'kid etganmiz. Biroq mufradda shart bor. Al qanday desa, tetiga mufrad bor-ku, janog'il mutajazzi bo'lish kerak ekan. Chunki anan azzalari bo'lish kerak-da. Masalan, hadaral jayshu kulluhu deganda kul degan so'z bilan tetiga biz jayshni ta'kidladik-da. Chunki tavkid ma'naviy bo'ladi. Jaysh mutajazzi narsa u? Ya, jayshning ichida azzalari bor, afrodlari bor. Chunki masalan, sen men ayta olmaysan-da. Hadara zaydun kulluhu deb ayta olmaysan. Chunki hadara zaydun kulluhu deb ayta olmaysan. Emnega? Ankani zayd bu mutajazzi narsa emas-da. Chunki zayd emne mutajazzi narsa emas. O'sha sababdan biz tetiga mufraddan jamni ta'kid qilayotganmiz, biroq mufradda emne shart bor ekan. Al janog'il muakkad narsa bor-ku, mutajazzi bo'lish kerak ekan. Boshqacha aytganda azzalari bo'lish kerak ekan-da. Chunki hadara jayshu kulluhu ajma'u akta absa, hadaratil qabilat kulluha juma'a'u kuta'a'u busa'a'u buta'a'u deb aytasan. No'g'il kuta'a'u busa'a'u buta'a'u degan janog'il ajma' deganni ma'ni beradi. Chunki bardig'i o'sha ma'nilar berildi. Chunki al-umara'u hadara al-umara'u kulluhum ajma'una akta'una absa'una abta'una deb aytasan. Chunki hadara al-umara'u kulluhum ajma'una akta'una absa'una abta'una deb. Jabrosa hadaratil amiratu kulluhunna juma'u kuta'u busa'u buta'u deb aytasan. Chunki demak, buni o'g'il kuta'u busa'u buta'u deganlar barisi juma'u deganlar nimani ma'ni beradigan. Chunki oldu. Ham qarasanglar. Xo'sh. والمعنوي وله ألفاظ معلومة تأتي معنوي دين خاص برغان مخصوص برغان ألفاظ دار باركن وهي النفس والعين وكل وجميع وعامة مثلا وكلا وكلتا شنتو ونوضع عامة دين سوس بريم نوضعت جامع سوس برغتت شنتو من عامة دين دار وشل جميع جبر وصو كل دين من ما نمرت شنتو ويجب اتصالها بضمير مطابق للمؤكد ويجب اتصاله boshqacha aytganda ويجب اتصال الفاظ المعنويه بضمير مطابق للمؤكد tetiga ma'naviy lafzlar bilan ta'kid qilib o'tamiz-ku. O'sha ma'naviy lafzlar bilan ta'kid qilganda deydi. Chunki o'sha ma'naviy ta'kid bo'layotgan ma'naviy lafzlar بضمير مطابق للمؤكد muakkadga mutobiq muvofiq kelgan domir bilan ittisol bo'lishlik millat ekanda. Chunki no'g'lar qarasanglar حضر الأمير نفسه وعينه دeganda-chi. Chunki يجب اتصال هذه الألفاظ ده. Chunki الفاظ المعنوية. Chunki الفاظ معنويlar nima bo'lish kerak ekan? Muakkad bu yerda al-amir bo'ladi. Chunki o'sha muakkadga mutobiq bo'lgan endi meni domirga ittisol bo'lish kerak ekanda. Buni yerda nafs degan so'z bu endi janob muakkad bu yerda amirga mutobiq bo'lgan nega domirga ittisol bo'ldi, javob keldi. Nafsuhu deganda amirga mutobiq bo'ladi. Chunki aynuhu deganda amirga mutobiq. Al-amiratu deganda nafsuha degan endi tetiga muakkadga mutobiq bo'lgan lafzga
domirga javob keldi. Tushunibdi? Buni ol yerda al-amirani anfusuhuma degandachi, huma degan domir ya'ni muakkadga mutobiq bo'lgan emniga domirga javob keldi. O'shani aytdi. Va yajibu ittisaluhum bi domir mutobiq lil muakkad. Nahwu jaa al-khalifatu nafsuhu deb aytasan. Tushunibdi? Aw aynuhu deb aytasan. Barakan tajma' baynahuma bi sharti an tuqaddima an-nafs. Sen tetiga nafs jana ayn degan so'z bor-ku, o'sha ikkovsini birdaniga aytsang bo'lar ekan. Birdaniga ne? Janag'il tavkid qilib aytsang bo'lar ekan. Biroq shart bor ekanda. Tushunibdi? Da ema hadara al-amiru nafsuhu aynuhu deb aytsang bo'ladi. Biroq sen harf atf bilan janag'day harf atf bilan aytbashing kerak. Tushunibdi? Harf atf bilan ayta turgan bo'lsang, anda bir so'zni senni janag'il ema qilib qo'ygan bo'lasың-da. Tushunibdi? Boshqacha aytganda ema tahsilul hasil bo'lib qoladi-da. Tushunibdi? Tahsilul hasil bo'lib qoladi. Hasil bo'lgan narsalar senni qayra o'shul nafsuhu degan so'z aynuhu degan so'zni o'zida. Tushunibdi? Sen agarda hadaral amiru nafsuhu va aynuhu desang, anda hasil bo'lgan nafsni sen daha qaytalab aytasan. Bu bila foydada. Tushunibdi? Shart bor ekan. Nima bo'lish kerak ekan? Harf atf bo'lish kerak ekan. Tushunibdi? Ana nima bo'lish kerak ekan? Deydi, nafs degan so'zni ayndan oldin olib kelish kerak ekanda. Men to'ysam bo'ladi ekan. Hadaral amiru nafsuhu va aynuhu deb aytsam bo'ladi ekanda. Tushunibdi? Nafs degan so'zni ayndan oldin olib kelish kerak. O'sha aytdi. Va laka an tajma' baynahuma deydi, bayna nafs va ayn. Ayn bilan nafsni ikkovini cho'g'iltib ta'kidlab aytsang bo'ladi. Biroq bi shart an tuqaddima nafsda. Chunki nafsda ayndan oldin olib kelishing kerak ekan. Aynda orqani olib kelishing kerak. O'shanda daha bir shart endi. Harf atfsiz olib kelishing kerak-da. Tushunibdi? ويجب إفراد النفس والعين مع المفرد وجمعهما على أفعله. ويجب إفراد النفس والعين. Nafs jana aynda ifrod qilishlik millat bo'ladi, ma'al mufradda. Janag'il muakkad mufrad bo'lsa, ayn bilan nafsni da mufrad olib kelish millat bo'ladi. Va jam'uhuma, o'shul nafs bilan aynda jam qilishlik millat bo'ladi, ala af'uli. Tushunibdi? Af'ul vaznda ma'al musanna wal jam'i. Musanna bilan jamda. Tushunibdi? Taqul jaa az-zaydani anfusuhuma aw a'yunuhuma deb aytasan. Va jaa az-zayduna anfusuhum aw a'yunuhum deb aytasan. Biroq biz aytdiqda anfusuhum deb turib jana musannada jam lafzi bilan olib kelishdik, bu fusha deb aytdik. Biroq nafsahuma deb aytsang bo'ladi. Tushunibdi? Va kullun va jami'un va 'ammatun yu'akkadu biha al-mufrad wal jam'u. Tatiga kull jami' ana 'amma var va ular. Tushunibdi? Bular men yu'akkadu biha al-mufrad, mufradni ta'kidlaymiz. Tushunibdi? Jash bu yerda mufrad bo'ladi, mufrad bo'ladi. Ana jamni ta'kidlaymiz. Tushunibdi? Al-amirat al-umara degandachi. Tushunibdi? Va la yu'akkad biha al-musanna. Buni o'g'il kull ajma' bular men musanna biz ne qilib aytganmiz? Ta'kid qilib aytganmiz. Taqul jaa al-jayshu kulluhu aw jami'uhu aw 'ammatuhu deb aytasan. Tushunibdi? Va ja'at al-qabilatu tatiga jaa al-jayshu kulluhu aw jami'uhu degan bari ma'nosi birla bo'ladi. Tushunibdi? Aw 'ammatuhu. Va ja'at al-qabilatu kulluha aw jami'uha aw 'ammatuha deganda ushul yerda qarasanglar tatiga domir bor-ku. Kulluha dagi domir emaga dal kelib o'tadi-da. Tushunibdi? Muakkadga dal kelib o'tadi. Tushunibdi? وجاء الرجال كلهم أو جميعهم أو عامتهم وجاءت النساء كلهن أو جميعهن أو عامتهن دويتاسن وكلا وكلتا يؤكد بهما المثنى كلا من كلا جنا كلتا من يمنن biz ta'kid etganmiz musannani tushunibdi kila bilan kilta bilan musannani ta'kid etganmiz nahvu jaa zaydan kilahuma va jaat hindati kiltahuma deb aytasan tushunibdi والمعنوي التوكيد المعنوي هو التابع الذي يرفع احتمال إرادة غير الظاهر معنوي deganimiz ta'kid ma'naviy va tabi'u alladhi yarfa'u ihtimala iradati ghayri zahir. Tushunibdi? O'sha zohir lafzdan boshqa bir narsani maqsad qiluvdi, ehtimol emas. Janag'da iroda qiluvdi. Chunki ehtimolduligini bunday bir jo'qqa chiqargan tabi'ati shunday tavkid ma'naviy deb aytamiz. Tushunibdi? Va lahu alfaz ma'luma 'inda nuhati, bunul tavkid ma'naviyda janag'i grammatiklarda, tushunibdi? Olimlarda o'sha ma'lum bo'lgan lafzlar bor ekan, tuhfaz va la yuqas alayhi g'ayruhada. Chunki ular bunday bir hifz qilingan o'sha nuhatlarda ma'lum bo'lgan lafzlar bor. Ularga boshqasini sen qiyos qila olmaysan-da. Chunki va qawluhu mutabiqun lil muakkad bi fathil kaf ay fil ifrad va tasniyat wal jam'i wa tazkir wa ta'nis. Tatiga domir muakkadga mutabiq kelish kerak dedi-da. İfratda al emnede mutabik kelish kerak desa mufratda, mufrat bo'lsa mufrat, tatiga domirdan mufrat olib kelish kerak. Tasniyada, jamda, tazkirda, ta'nisda. Yahsul ar-rabt bayna tabi' wal matbu'. Emne uchun anday qilish kerak? Emne uchun mutabik bo'lish kerak desa, tabi' bilan matbu'tun ikkovi o'rtasida rob paydo bo'lishi uchun-da. Chunki kama sayati min amsilatil musannifda keladi. Summa ya'lam anna tawkid bi hadhihi al-alfaz ala ad-darbayn. Belginde aytanan ushul alfazlar menen jana tawkid qilishlik bir ikki bilinadi ekan. Ahaduhuma ma yarfa'u tawahhuma mudaf ila al-mu'akkad bi fath al-kaf wa huwa an-nafs wal 'ayn. Fa idha qulta ja'a al-khalifatu كان محتملا لمجيء الخليفة وهو الظاهر ومحتملا لمجيء رسوله أو كتابه أو خبره أو نحو ذلك. شفتوا؟ أصل منوغل إمانة توكيد معنوي دي كي بلوت الطبل شو؟ شفتوا؟ منوغل جرده تاتيجا نفس من العين بقول إمانة توكيد للذات توي تطبع بس. منوغل إمانة كلام كلتانة توكيد الشمول ده وتقول. شفتوا؟
Tavkid emne ash-shumul deb atab qo'ydi. Chunki mana bu yerda aytib o'tgan maqsadli o'shol. Ahaduma ma yarfa' tawahhuma mudaf ila al-muakkad. Chunki o'shol muakkadga mudaf bo'lgan janag'il tavahhumni keltirishlik uchun kerak deydi birinchisi. Chunki buni biz emne deb aytdik biz? Tavkid zat deb aytdik-da. Chunki ya bi fathika wa huwa an-nafs wal 'ayn. Bu emne janob birinchi qismi bu nafs bilan ayn ekan. Fa iza qulta masalan men aytsam جاء الخليفة desang kana muhtamilan limaji'il الخليفة wa huwa zahir da. O'sha جاء الخليفة deb aytib turganmiz, o'sha aytgan so'zing bor-ku. Tetiga muhtamilan limaji'il الخليفة xalifaning kelganligiga ehtimol qiladi va huwa zahir bo'la ochiq ila. Chunki جاء الخليفة deganda o'sha yerda xalifa endi ochiq ila bo'lyapti, xalifaning kelganini ehtimol qilganicha. Va muhtamilan limaji'i rasulihi tetiga xalifaning bir rasul elchisi je bo'lsa aning kitobi je bo'lsa aning xabari keldi deganda ehtimol qiladi bo'lsa-da. Chunki o nahvi zalikda. Va anna al-asla ja'a وأن الأصل جاء رسول الخليفة. Chunki جاء الخليفة degan so'zning asli bunday bo'lib qolishligidan ehtimol qiladida. جاء رسول الخليفة. Chunki xalifaning rasuli keldi-go degan endi ehtimol bor bo'ldi. Fa huzifa al-mudaf wa huwa rasul. Tetiga mudaf hazf qilinib va qima al-mudaf ilayh wa huwa al-khalifa muqamahu da. Tetiga mudafning o'rniga xalifa degan so'z iqoma qilindi degan janada ehtimollik bor bo'ldi-da. Chunki o'shoni keltirishlik uchun ushul ehtimollikni keltirishlik uchun. Chunki bu yerda جاء الخليفة deganda bu yerda mudaf mudaf qaysi bo'ladi? Rasul je bo'lsa kitob, xabaruhu. Ushul mudaf bo'ladi. Ushul hazf qilingan mudaf bu yerda bor, ana bu yerda xalifa degan ushul mudafun ilayhini mudafning o'rniga bu yerda qo'yib qo'ydi degan ehtimollik bor bo'ldi-da. O'shuni keltirishlik uchun biz endi deb aytayotganmiz. جاء الخليفة endi nafsuhu deb aytayotganmiz-da. Chunki fasara جاء الخليفة. Anan fain akkata bin nafs aw il ayn sen ushul جاء الخليفة degan so'zni sen nafsi ayn bilan ta'kid qilsang aw bihima ushul ikkoviga birdaniga ta'kid qilsang faqulta جاء الخليفة nafsuhu aw aynuhu deb aytadi. Aw nafsuhu aynuhu deb aytasizda. Irtafa zalika al-ihtimal. Ushul jana ehtimollik bor-ku. Bu yerda xalifaning elchisi je bo'lsa kitobi keldi degan ehtimollik jo'qqa chiqdi-da. Chunki wasara kalam nassan ala ma huwa zahir minhu-da. Chunki nas bo'lib qoldi. الضرب الثاني ekins ma yarfa'u tawahhum iradati al-khusus bima zahiruhu al-umum. Chunki zohiri umum bo'lgan narsadan xususlikni maqsad qilib bunday bir tavahhumni keltirishlik uchun bo'ladi deydi. Ikkinchisi-chi? Chunki ad-darbu sani ikkinchisi. Va huwa baqi al-alfaz. Bu qolgan jana nafs jana ayndan qolgan alfazlarda. Fa iza qulta masalan sen aytsang deb ja'a al-qawm deb aytsang ihtamala maji'ul kull. Chunki ja'a al-qawm deb ayta turganmisan bu yerda o'sha qawmning barlig'i kelganligini ehtimol qiladi. Va huwa zohir. Bu endi o'radi zohir. Lafzni emas. Jana sen aytgan lafzingda muzohir ushul bo'ladida. Va ihtamala iradat maji'i ulama'ihim aw ashrafihim o'sha qawmning arasidan jana olimlari jana o'sha qawmning arasidan jananday bir qadr barqtu kishilari keldi degan so'zdan ehtimol qiladi-da. Chunki ja'a al-qawm desang-chi. واحتمل إرادة مجيء علمائهم أو أشرافهم بمظاهره العموم ده. Chunki bu zohiri umum bo'lyapti. Biroq o'shaning ichidan janag'il o'sha qavmning olimlari je alardan emnalari qadr bartulari kelgidi degan ehtimollik bor-da. Chunki fayza qulta ja'a al-qawmu kulluhum aw jami'uhum aw 'amatuhum desang irtafa'a zalika al-ihtimal-da. O'sha qavmning ichidan bu olimlari g'ana keldi je bo'lsa aning o'sha qavmning ichidan jana qadr bartu kishilar g'ana keldi degan so'z ehtimollik ne qilib soldi? Jo'qqa chiqardi-da. Chunki demek qavmning barlig'i keldi degan so'zni va ulima annal murad jami'uhum tetiga qavmning barlig'i keldi degan endi bilindi deydi. Va lam yatakhallaf minhum ahadun tetiga qavmning arasidan biri jarimi qoldi degan so'z bu yerda endi maqsad qilinmay atqanligini endi qilyapti, bildiryapti-da. Chunki va qawluhu va yajib ifradu nafs, tetiga nafsni mufrad qilib aytishlik millat biladi-ku, nafs va ayn yuakkadu bihim al-mufrad. Chunki o'sha nafs jana ayn bilan mufrad ta'kidlanganda tetiga nafs jana aynda mufrad qilishlik millat bo'ladi. Wal musanna wal jam fayajib ifraduhuma ma'al mufrad. Chunki yuakkadu bihim al-mufrad wal musanna wal jam tetiga nafs jana ayn bilan mufrad musanna jam emne qilinadi? Ta'kidlanadi. Fayajib ifraduhuma ma'al mufrad. Nafs bilan aynda mufrad muakkad mufrad bo'lsa tetiga nafs jana aynda mufrad qilib olib kelishlik millat. Wa jam'uhuma tetiga nafs bilan aynda jam qilishlik millat bo'ladi. Ala af'ul waznda bi dhamir ayn ma'al jam'i jamilan kama fi al-misal al-musannif misalga جاءت الهندات وانفسهن اعينهن دويد واما مع المثنى ففيهما ثلاث لغات تاتي مثنى ده ورغه 3 lug'a var da chunki lug'at afsah al-jam' biroq tati musannaga musannan sen ushul anfus degan so'z bilan jana nafs bilan jana ta'kid deganda 3 lug'a var ekan. Chunki afsah al-jam' o'shol 3 lug'atdan eng afsahu bo'laymi ekan jam bilan olib kelgan bu fasih ekan da jana aytib o'tganday. Chunki bu yerda aytdik-da biz. Endi deb aytdik. Mana bu yerda-chi. Jaa al-amirani endi deb aytdik anfusuhuma aw a'yunuhuma deb aytdik-da. Chunki o'shunti aytganim bu ekan bu fusha ekan. Chunki kama misal musannif va nahu jaat al-hindat anfusuhuma a'yunuhuma wa dunahu al-ifrad. Chunki jaa zaydan aw hindati nafsuhuma a'yunuhuma deb aytasan.
Wadunahu al-ifrat degani tetiga fushadan alsizroq bo'layotgan ifrot men aytsang-da. Jaa zaydan aw hindati nafsuhuma aynuhuma deb aytasan. Wadunahu at-tasniya anan tetiga mufratdagın daif olib qolayotgan. Chunki fasihlikda tasniya men aytsang. Jaa zaydan aw hindati nafsahuma aynahuma deb aytganing bu yerda mufrat qilib ta'kidlagandan dag'in ne olib qolayotgan? Fasihlikda daif olib qolayotgan. Chunki وإنما كانت التثنية أقلها فصاحة تأتي تثنية من أيقان بالفصيحة أوتو أصل زول ده يمنع جلسة وإن كانت هي الأصل تأتي تثنية من أيقان بالأصل ده نيجزيجه بروق وشل تثنية من توكيد قلقان بريمني والقالده يعني فصيحة أوتو أصل زول قالده يمنع جلسة كراهة اجتماع التثنيتين ده çünkü فيما هو كشيء الواحد bir nesede cana eki tasniya yemne olup kaldı mıday bir ip kalgandığım mıday bir makruh da çünkü o sebepten bu yemne ötü alsız olup kaldı çünkü وكل وجميع وعامة يشترط لتوكيد بهذه الألفاظ ثلاثة شروط. وشول كل جميع عامة يشترط واركن. çünkü توكيد خلوضاج. الأول برنس أن يكون المؤكد بها مفردا أو جمعا. وشول كل جميع عامة برنس شرط توكيد خلوضاج. برنس شرط تيجي مؤكد برضه مفرد بولش كريكن جمع بولش كريكن ده. رغم ده. الجيش جبروسا الأمراء. مفرد جه نولش كريكن جمع بولش كريكن. ولا يؤكد بها المثنى. كل جميع عامة من المثنى تأكيد خلهم بيت لاستغنائه عن هذا çünkü لاستغناء المثنى عنها تأتي عن كل وجميع وعامة بكلا وكلتا ده çünkü مختص بروتا مثنى كلا كلتا من إمغلنات ده çünkü مثنى تأكيد تلنت والثاني يكن شرط أن يكون متجزئا بذاته يكن شرط تأتي إمي وروا متجزئ olش kerak çünkü şu zatı bunday bölünüp turgan anın azalar olş kerak mesela bu yerde حضر الجيش desek الجيش degan zatın ne olatat bu yerde mutacazzi nerse olatat anın azalar var afrotor var da çünkü أو بعامله zatında oşul mutacazzi olş kerak burası amirinde amanında ne mutacazzi olş kerak فالأول birincisi zatında mutacazzi olgan نحو جاء الجيش كله دوت وبقية أمثلة مصارف والثاني اشتريت العبد كله دوت رمزا فإن العبد يتجزأ باعتبار عامله çünkü şu yerde abd ne olatat? O şuna amirge qarayıp turganmızıq ne bu bölünüp otat da. Al qaysı? Amir şira olatat da satып aluu üçün. Çünkü mesela sen bir qoldu satып alganda janagı jarımın satып alıp ana jarım satып alsang bolat da. Çünkü bu yerde uşul amil jaga qarayıp turganmızıq al mutajazi nerse olatat da. Çünkü wa in kana la yatajaza bi i'tibari zati eger uşul zatınlığa qarasaң, zatıga qarayıp turganmızıq al bölünbey turgan nerse bolsa, fala yani yuqal jaa al-amdu kulluhu dep emne ayta albaysың da. Çünkü yani la yatajaza bi zatihi ve la bi amilihi da. Çünkü üçüncü şart en tettasila bi damirin ya'ud ala al-muakkad bihada. Çünkü üçüncü şart emneken? Damirge javob berish kerak buna. Kul jami' ama degan so'z yo'q. Al damir qaysiga qaytadi? Teti muakkadga qaytadi-da. Çünkü ve qawluhu wa kila wa kilta ve yu'akkad bi kila wa kilta al-musanna khassatan bi arba'at shurut. Ushul kila kilta menen musanna o'zgacha ushul musanna ne qilinayotgan ta'kid qilinayotgan bir 4 shart bor ekan. Birinchisi al-awwal an yakuna al-muakkad bih madalan ala isnayn. Ushul kila jana kilta menen muakkad qilganda çünkü an yakuna al-muakkad bihima وشول كلا جنا كلتا من المؤكد قلم وطن نرسه دالنا على اثنين ekilikke dallat qilish kerak ekan ekilikni bildirish kerak ekan kamisalay musannifning misollarida nahu jaa zaydun va amrun kilahuma deb aytamiz chunki jaa zaydun va amrun kilahuma deganda o'sha yerda muakkad kila menen ta'kidlanib o'tadi da muakkad bu yerda qaysi bo'lib o'tadi zayd menen amr bo'lib o'tadi bular emnega dallat qilib o'tadi ekilikka dallat qilib o'tadi da amr emas zayd boshqa amr boshqa da to'g'rimi shunday bo'lish kerak ekanda وجاءت هند ودعد كلتاهما دويتت فلا يؤكد بهما المفرد ولا الجمع تيجي اما منن كلا جنا كلتا من المفرد dan jamdan yaqılmaytgan ta'kidlanmaytgan çünkü الثاني يكن شرط ان يصح حلول المفرد محلهما da يكن şartı Ekin şart qanday ise an yasiha hulul mufrad mahallahum. Oşol kila menen kiltanın orduna mufrattun kelişligi bu dürüst bolish kerak ekan. Çünkü mufrad lafzının kelişligi dürüst. Fala yajuz ala al-asah asah qawlda dürüst emas ekan. İhtasama zaydani kilahuma deb aytsang dürüst emas ekan. Emnege? Limtina'i an yuqala ihtasama ahadu zaydayni deb aytqanday bir emne. İhtasama ahadu zaydayni deb aytqan emne ol bu yerda dürüst emas da. Çünkü mamnu. Ankeni xosim iki tarafda bo'ladi da. Çünkü ihtasama ahadu zaydan oşol iki zaydın birisi xosim qildi deb aytib tursa bu emne mamnu da. Çünkü emnege? Lianna al-ihtisam la yakun illa bayna al-isnayn da. Xosim bor va iki odamning o'rtasida bo'ladi da. Çünkü fala hajata li-tawkid anda dedi tawkid qiludun keragi yo'q bo'ladi. Çünkü الثالث üçüncüsü en yetahide ma'na'l musanna ma'na'l musnad ila al-muakkad. Çünkü üçüncüsü dedim bu. Üçüncüsü en yetahide ma'na'l musnad ila al-muakkad. Çünkü oşol muakkadga musnad bo'lib atgan ma'nisi bir bo'lish kerak ekan. Çünkü mesela oşol yerda Aisha Zaydan kilahma deb aytadi. Çünkü
Ошол жерде аша деген fe'l бар-го. Musnad degende maqsad o'sha fe'l maqsad qiladi. Shunun ma'nosi bir bo'lishi kerak. Asha Zaydani kilahuma deb aytadi turamiz. Tushundingmi? Va mata Zaydani kilahuma deb aytadi turamiz. Ikkitaning ma'nosi birda. Tushundingmi? Va la yuqalu Asha Zaydun va mata Amrun deb ayta olmaysiz-da. Tushundingmi? Musnad bu yerda bir bo'lib o'tadi. Asha Az-Zaydani kilahuma deganda o'sha yerda Az-Zaydan bu yerda muakkad bo'lib o'tadi. O'shaga isnad qilayotgan narsa bu nima? Asha degan so'z-da. O'sha Asha degan so'z ma'nosi bu bir bo'lib o'tadi-da. O'sha ikki Zaydning emasida-chi. Tushundingmi? ومات زيدان كلاهما ولا يقول عاش زيد ومات عمرو كلاهما دوايت الاختلاف معنى المسند مسند معنisi bu yerda boshqa bo'lib qoldi. To'rtinchisi an yattasila bihima damirun ya'udu ala al-muakkad. To'rtinchi sharti o'sha kelamen kiltaga domir javosh kerak ekan, javosh kerak ekan, odamga qaytish kerak ekan, muakkadga qaytish kerak ekan-da. Tushundingmi? خير وإذا أريد تقوية التأكيد فيجوز أن يؤتى بعد كله بأجمع وبعد كلها بجمعاء وبعد كلهم بأجمع وبعد كلهن بجمع. Tushundingmi? وإذا أريد تقوية التأكيد ошол таакидте дагы көбүрөөк мындай бекемдөөнү сен карасаң, чүнктү? Вайза урида тaqwiyatu таакид ошол жана бекемдөөдү дагы күчтөндүрүүдү максат кылынса дейт. Фаяжуз ан юта ба'да куллихи. Эти кул деген сөздөн бар го. Ушундан кийин биз ажма деген сөздү алып келсек болот экен. Чүнктү? Ошол бирок ажма деген сөз бар го. Ошол ажма деген сөз менен таакидтөөдү көбүнчө жана кул деген сөз алдын алып келет. Алдын келет да. Маселен айтабыз да биз. Фасажадал малаикату куллухум ajma'un deb aytasың. Tushundingmi? O'sha yerda kulluhum ajma'un degan ekot nima bo'ladi? Ta'kid bo'ladi. Ta'kid ma'naviy bo'ladi. Biroq kul degan so'z ajma' degan so'zdan birinchi keldi-da. Tushundingmi? Fayajuz an yu'ta ba'da kul degan so'zdan keyin ajma'ni olib kelsang bo'ladi ekan. Tushundingmi? O'sha yerda daha bir narsani esda olinglar. Tushundingmi? Doimo ajma' degan so'z bilan jana ta'kid qiluvda birinchi ne kelish kerak ekan? Kul degan so'z keladi. Bu ko'ncha ekan. Tushundingmi? Bu ko'ncha, g'oliban o'shunday bo'lib keladi ekan. Va ba'da kulliha bi jama'a. Kulliha degan so'zdan keyin jama'a degan emne bilan söz men ta'kidlaydi. Va ba'da kullihim bi ajma'in. Kullihim degandan keyin ajma'in degan lafz men ta'kidlanadi. Va ba'da kullihinna bi juma'u deb ta'kidlanadi. Chunki juma' degan juma' deb aytdik-ku biz. Al amirat kulluhumna juma'u kuta'u busa'u buta'u deb. Chunki قال الله تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون وتقول جاء الجيش كله أجمع deb aytasың-da. Chunki kulluhu ajma'u kullu degan so'zdan keyin o'shul ajma' degan so'z. Wal qabilat kulluha jama'u deb aytasың. Chunki kulluha imne jama'u deb aytasың. Va nisa'u kulluhunna juma'u deb aytasың-da. Chunki va nisa'u kulluhunna juma'u deb aytasың. Chunki va qad yu'akkadu bi ajma' va jama'a va ajma'in va juma' biduni kullin. Kede deydi. Qolilda bu. Chunki yu'akkad bi ajma' jama'a anan ajma'in juma' degan so'zlar bilan ta'kidlanadi. Chunki biduni kul so'zdachi, kul lafzisiz. Nahu la ughwiyannahum ajma'in deb aytasың-da. Chunki la ughwiyannahum hum bu yerda maf'ul bih bo'ladi-da. Ana ajma'in degan so'z bilan ta'kidlanib keldi. Va qad yu'ta ba'da ajma' keda o'shul ajma' degan so'zdan keyin bi tawabi'ihi. Chunki o'shul tawabi'ul ajma' deb atab qo'yishadi ularda. Akta abda bargo. O'shalarda teti ajma'unun nesi tawabi' teri deb atab qo'yishadi. Chunki o'sha va qad yu'ta ba'da ajma' o'shul ajma'dan keyin tawabi' terini olib kelinadi. Chunki va hiya alar qayslar akta'u va absa'u va abta'u da. Chunki Noğul akta'u absa'u abta'u deganlar bular ma'nisi birli. Ajma' degan ma'ni beradi. Chunki anan dag'in bular akta absa abta' bargo. Bular bir gana o'shul ajma'dan keyin gana ishlatiladi. O'z oldincha ishlatilmaydi ekan. Chunki o'shul ajma' degan kalimadan keyin gana ishlatiladi. Chunki nahu ja'a al-qawmu kulluhum ajma'una akta'una absa'una abta'una deb aytadi. Va hiya bi ma'nan wahid. Birli ma'ni. Va lizalika la yu'taf ba'duhu ala ba'd. O'sha sebepten bir ma'nida bo'lgan sebepten biri-biriga atib qilmaydi. Sen mintu ayta olmayotgansan. Ja'a al-jayshu kulluhu va ajma'u va akta'u va absa'u va abta'u deb ayta olmayotgansan. Chunki lianna shay al-wahid la yu'taf ala nafsihi. Hanki bir narsa bor qo'y. O'zining zatına qayra atib qilmaydi. Agar o'zining zatiga atib qila tursa, unda tahsilul hasil bo'lib qoladi. Chunki hasil bo'lgan narsani qayranni hasil qilib oladi. Bu endi bir foydada. Chunki oldu. Xayr. Va tawkidu tabi'un lil muakkad fi raf'ihi wa nasbihi wa khafdihi wa ta'rifihi. Ushul tawkid bor-ku, muakkad erishit ekan. Raf'unda, nasbında, xafdunda, ana ta'rifinde. Chunki boshqacha i'robda, ana ta'rifda. Va la yajuzu tawkidu nakirati 'inda al-basriyin. Basriyinlarda nakiran tawkid qilishda bu endi durust emas ekanda. Chunki biroq kufiyinlarda durust bo'ladi, qalilanda. Chunki nakiran tawkid qilgan endi durust bo'ladi. Chunki masalan kufiyinlar dalil qiladi, jana shoirning so'zini. Ya layta iddata hawlin kullihi rajabu degandachi. Chunki ya layta iddata hawlin kullihi rajabu. Deganda o'sha yerda hawl degan nakira.
Havlun degan so'z nakirada. Kullihi degan so'z menen ani hav degan sana degan ma'noda. Chunki o'sha havlni kul degan so'z menda ta'kidlab kelyapti. Chunki biroq bu kufiyinlarda g'ana durust. Basriyinlar aytishayotgan durust emas. Janag'il emeni nakirani janag'il ta'kidlashlik bu durust emas deb aytishayotgan. Chunki emneni ta'kidlashing ma'rifani ta'kidlaydi deb aytishayotgan. Basriyinlarchi. Amrog'ul ya layta iddat hawlin kullihi degan bu keldi go, mana shoirning so'zida keldi go desa, bu emni shaz deb aytadi. Shaz bu ko'ngilga olmaydi deb aytishayotgan basriyinlarchi. Chunki Chunki oldu. Saat qancha bo'ldi? Ronda 1 soat, to'liq 1 soat bo'ldi. 1 soat bo'ldi, unda men bitirib solaylar. Buni o'chib qo'ying, badal ishlaydi. Yo'q, ketaversin. Babul badal. Ha? O'sha tabi'atlardan qanchanchisi bu? 4-chi bu demak ekan badal bo'lgan. Badal. Ha? Badal degan ma'nosi nima? Ivaz degan nimani ma'no beradi. Alhamdulillah. Chunki tillik ma'nosi ivaz degan beradi-da. Chunki masalan sen aytasың-da, baddaltu kaza bi kaza deb aytsam, ha? Bi ma'no emas, ne desa, ay avvaztu degan so'z-da. Chunki almashtirdim degan so'z. Bu Qur'ondan keladi. Asa robbuna ayyubdilana khayran minha degan ayyu'awwizana degan so'z-da. Chunki badal degan ma'nosi ekan, ivaz degan nimani ma'no beradi ekan. Chunki oldu? Yemi. Aytib jatat, babul badal huwa at-tabi'ul maqsud bil hukmi bila wasitatin. Badal degan so'z ta'rif nima ekan? Badal degan huwa at-tabi', ha? Tabi' ekan bu. Tabi' deganda barliq o'sha o'zini tabi'atlar barliqi kirdi. Na'at, ha? Eme tawkid, atif, chunki badal demaydi o'zi. Yo'q. Negisi tabi'i deganda o'sha 4 tangni kirgizib oldi. Chunki anan keyin quyitlar menda qilib narlar chartoradi. Chunki wattabi'u al-maqsudu bil hukmi. Ya, al-maqsudu bil hukm degan so'zdan ne chiqib ketdi? Na'at, atf bayan anan tawkidlar chiqib ketdi. Chunki anan bila vasitatin deganda ne chiqib ketdi? Atf nasaq chiqib ketdi. Chunki bila vasitatin deganda. Demak, badal degan nima ekan? Wattabi'u al-maqsudu bil hukmda. Ushul hukm menen maqsad qilingan tabi' bila vasitatin. Jana o'rtamchi so'z, ushul hukm menen maqsad qilingan tabi'ti, ushuni deb atatganmiz biz, badal deb aytganmiz. Chunki wattabi'u al-maqsudu bil hukm deb aytdi-ku. Boshqacha aytganda, huvallazi yuqsad bil fi'l degan so'z. Chunki badal degan so'z huvallazi yuqsadu bil hukm. Hukm deganda maqsad janag'il musnatni maqsad qilinadi. Chunki musnatni, jibrosu fe'lni maqsad qilinadi. Ushul fe'ldan, ha? Maqsad qilingan tabi'ti bila vasitatin, jana o'rtamchi so'z fe'ldan, boshqacha musnatdan maqsad qilingan tabi'ti, o'shuni deb aytganmiz biz? Badal deb aytganmiz. Masalan, men aytib turamiz. Hadara Zaydun akhuka deb aytib turamiz. Chunki hadara Zaydun akhuka deb aytib turamiz. O'shul yerda akhuka ne? Akhuka. I'rob qanday? Akhuka. Hadara Zaydun akhuka deb aytib turamiz. Akhukan i'rob qanday? Atf ham o'tib ketdik biz. Bu yerda hozir, mana bu yerda so'z qilamiz. Badal. Chunki badal bo'ladi-da. Ava. Akhuka bu yerda badal, Zaydun mubdal minhu bo'ladi. Chunki ham o'sha yerda akhuka degan so'z nima ekan? Badal ekan. Ha? Badal mutabiq, badal kull min kull deb qo'ydim. Chunki badal ekan. Anan bu nima bo'ladi? Akhuka badal bo'ladi. Anan tabi' tam bo'ladi-da. Chunki akhuk degan so'z badal bo'l, tabi' bo'l. Nega? Anken o'zimrunga ism derish o'tadi-da. Chunki anan o'shul akhuka degan so'z bor-ku, maqsud bil hukm bo'ladi. Chunki det hukmdan nima qilyapti? O'shul akhuk degan so'z maqsad qilyapti-da. Ana hukm qaysi? Hadara degan so'z. Chunki hukm deganda maqsad, endi maqsad qilyapmiz? Musnat maqsad qilyapmiz-da, fe'lni. Chunki demak, hadara Zaydun akhuka deb ayta turganmiz, o'shul hudur degan janag'il hukm bor-ku. Hudur, hadara degan hukm, musnat. O'shul hukmdan biz endi maqsad qilyapmiz. Akhuk degan so'z maqsad qilyapmiz-da. Chunki akhuka sen ag'an keldi deganchi. Chunki demak, o'shul yerda janag'il nima? Akhuk degan so'zdan, ha? Akhuk degan so'z bu badal bo'ldi. Anan tabi' bo'ldi, ha? O'shul akhuk degan so'z hukmdan endi o'shul akhuk degan so'z maqsad qilinadi. Ha? Hukm degan nima dedik biz? Musnat dedik, fe'l dedik. O'shul fe'ldan maqsad nima bo'ladi? Akhuk degan so'z bo'ladida, boshqacha aytganda hudur, hadara degan fe'ldir maqsad nima ekan bu? Akhuk degan so'z bo'ladi. Chunki
Башкача айтканда ошол келген, жанагы келди деген деп атабыз го биз. Hadara дегенчи. Al-maqsud, Al-maqsud alladhi hadar, түшүнүктү? Келди деп биз келди деп аткан жанагы максат кылып аткан нерсебиз бул жерде ким экен? Ахук, сен агаң деген сөз да. Түшүнүктү? Я. Бул эмен түшүндүңөрбү? Huwa tabi'u al-maqsud bil hukm деген. Badal дегенибиз эмне экен? Huwa tabi'u al-maqsud bil hukm. Бира васито. Васитосуз, эч бир ортомчусуз, түшүнүктү? Өкүмдөн максат кылынган таби'ту ушуну badal деп айтат экенбиз. Өкүм деген эмне экен? Musnad, fe'il деп айтсам болот. Түшүнүктү? Масалан, мен айтtık да биз. Qara'tul kitaba nisfahu деп айта турганбыз. Nisfahu ошол жерде эмне болуп атат? Badal болду да. Түшүнүктү? Badal ba'd min kull болуп атат. Түшүнүктү? Badal болду. Анан tabi' болду, nisfahu, tabi' болду. Анан ошол nisfahu деген сөз максуд бил hukm да. Çünkü qara'tu деген жанагы окуу, мен окудум деген жанагы өкүм бар го, musnad, fe'il. Ушуна максат эмне болуп атат? Nisbahu болуп атат да. Çünkü сен qara'tul kitap, китептин бардыгын сен бул жерде эмне? Максат кылган жоксуң. Эмнени максат кылып атасың сен ошол? Qara'tul kitap, китептен максат эмнени? Китепти окудум дегенде максат эмне болуп атат? Сен nisbahu да, ошол жанагы китептин жарымын окудум деген сен максат кылып атасың да. Çünkü Масалан, мен айттык. Masalan, ra'aytu al-ustaza wajhahu деп айта турганбыз. Түшүнүктү? Я. Ra'aytu al-ustaza wajhahu деп айта турганбыз. Ra'aytu al-ustaza wajhahu деп айта турганбыз. Ушул жерде wajhahu деген сөз badalбы? Badal да. Badal ba'd min kull да. Түшүнүктү? Badal ba'd min kull. Ооба. Устаздын кул, сен устаздын колдорун бардык нерсесин көргөн жоксуң, сен жүзүнүн гана көрдүң да. Түшүнүктү? Демек, ra'aytu al-ustaza wajhahu десең, ушул жерде wajhahu badal болду. Badal болду. Туурабы? Анан badal бул жерде tabi' болду да. Wajhahu деген badal tabi' болуп атат. Түшүнүктү? Үстө мурунку исимди эрчийт. Ra'aytu деген fe'ilден максат эмне болуп атат бул жерде? Устаз толугу менен устаз максат кылып атабы бул жерде? Жок, сен ra'aytu al-ustaza wajhahu дегенде сен устаз дегенде максат эмнен сен максат кылып атасың? Ra'aytu деген fe'ilден максат эмне экен сен? Wajhahu да. Ошол устаздын жүзү гана максат кылып атат бул жердечи. Түшүнүктү? Устаздын мен жүзүнү гана көрдүм деген сөздү сен максат кылып атасың да. Түшүнүктү? Я. Түшүнүктүү болдубу? Бира васитотин деп айт. Бира васитотин деп айтты да. Түшүнүктү? Бира васитотин дегенде максат бул жерде жанагы атф насак сыяктуу эмес. Түшүнүктү? Атф насак бул жерде эмне? Бил васито менен максат кылынат да. Түшүнүктү? Масалан айта турганбыз. Hadara Zaydun ва Амрун деп айта турганбыз. Түшүнүктү? Hadara Zaydun ва Амрун деп айта турган болсок, ва Амрун деген сөз бар го. Ва Амрун деген сөз бил васито максат кылынып атат. Максат кылынып атат. Түшүнүктү? Hadara деген, худур деген жанагы феил, муснаттар максат кылынып атат. Биз эмнени максат кылып атабыз бул жерде? Зайтты да, Амр да максат кылдык бизчи. Бирок Hadara Zaydun ва Амрун дегенде ошол жерде Амрды жанагы Hadara деген fe'ilden башкача айтканда, ошол hadara деген муснат өкүмдөн максат кылып атабыз. Амр дагы келди депчи. Бирок максат кылганда биз бир васито максат кылып атабыз да. Түшүнүктү? Бул жерде харф келип атат. Hadara Zaydun ва Амрун депчи. Түшүнүктү? Ортомчу келип атат да. Амрогун эмеде бадалда андай болбойт экен. Түшүнүктү? Бир васито максат кылынат экен да. Ортомчусуз. Түшүнүктү? Масалан, hadara Zaydun ахука деп айта турабыз. Ахук деген менен Зайдын экөөнүн ортосунда васито келдиби? Васито келбейт да. Түшүнүктү? Тариф түшүндүңөрбү? Hadara эме ва tabi'ul maqsud bil hukm bila wasita дегенде. Хайр. Wa iza ubdira ismun min ismin aw fi'lun min fi'lin tabi'ahu fi jami'i i'rabihi deyt. Qachon bir isimdan ibdal qilinsa, je bir fe'ilden ibdal qilinsa, anda o'sha mubdal minhuni fi jami'i i'rabi al mubdal minhu. Chunki o'sha jana mubdal minhuning barliq i'rabında erjeyt ekan. Tabi'chi. Tushuntu oldu? Wal badalu ala arba'ati aqsamin. Badal 4 ga bölünat ekan. Tushuntu? Badal kul min kul bo'ladi. Ani badal mutabaqa deb atab qo'yishadi. Anan badal ba'd min kul bo'ladi. Anan badal ihtimal, anan badal al mubayyin jabrusu al badal g'alat deb atab qo'yishadi. Tushundingmi? O'shantib janag'i badal 4 ga bo'linadi. Birinchisi al awwal badalu shay'i min ash-shay'i. O'shol badal 4 ga bo'linadi deydi. O'shol birinchisi nima ekan? Badal shay min ash-shay'da. Bir narsadan, bir narsani badal qilasan. Va yuqalu lahu badal kul min kul. Buni endi badal kul min kul deb tan atab qo'yishadi. Badal shay min shay degandechi. Ana da badal mutabaqa deb tan atab qo'yishadi. Emnega? Badal mutabaqa deb atab qo'yishadi desa, janag'i nima bor-ku? Badal. Badal teti mubdal minhuga barobar bo'ladi-da. Tushuntu? Masalan, o'sha yerda
Hadara Zaydun akhuka deb ayta turamiz. Hadara Zaydun akhuka deb ayta turamiz. O'sha yerda akhuka badal bo'ldi. Mubdal minhu qaysi bo'ladi? Ya. Mubdal minhu qaysi bo'ldi? Akhuka degan so'z bo'ldi. O'sha yerda mubdal minhuga akhuka degan so'z mutobiq keladi. Akhuka degan badal mubdal minhuga barobar kelyapti-da. Boshqacha aytganda, Zayddan maqsad endi akhuk bo'lyapti. Akhukdan maqsad endi Zayd bo'lyapti. Tushundingmi? Sen o'sha yerda Zaydni tushirib solib, tushundingmi? Zaydni tushirib solib akhuka degan so'zni aytsang bo'ladi. Aytsang bo'ladi-da. Tushundingmi? Hadara Zaydun akhuka degan o'sha Zaydni tushirib solib turib, hadar akhuka deb aytib qo'ysang bo'ladi-da. Tushundingmi? Demak, badal mubdal minhuga ne mutobiq kelyapti. Buni ne badal mutobaqa, javob badal kul min kul deb atab qo'yishadi. Tushundingmi? Nahvu min to'ytasin. Ja'a Zaydun akhuka deydi. Qala Alloh taala, Alloh taala aytadi: "Ihdinas siratal mustaqim." Siratal ladzina an'amta alayhim deganda o'sha yerda ihdinas siratal mustaqim. Ha? Biz o'sha to'g'ri, mustaqim bo'lgan yo'lga hidoyat qil deganda. As-sirat degan bu yerda o'sha nima? Maf'ul bih bo'ldi. Tushundingmi? Maf'ul bih bo'ldi. Al-mustaqim bu yerda nima yo'ratadi? Ya. As-sirata mavsuf, al-mustaqim sifa bo'ldi. Siratal ladzina deganda o'sha yerda sirata deganda ikkinchi sirat bor-ku. Bu nima yo'ratadi? Badal bo'ladida. Tetiga ihdinas sirata degandagi birinchi sirat bor-ku. O'sha siratdan ne badal bo'ldi. Badal kul min kul bo'ladi. Bu yerda-chi? Tushundingmi? Badal mutobaqa bo'ladi. وقال الله تعالى الله تعالى إلى صراط العزيز الحميد إلى صراط العزيز الحميد إلى صراط العزيز الحميد الله degandachi o'sha yerda Allah degan so'z endi badal bo'ldi. Qaysidan? Al-Aziz al-Hamid deganda ne bo'ldi? Badal bo'ldi. Ila siratil-lahi degan so'zda. Tushundingmi? Demak, aziz agar Qur'ondan sirtda bo'lsa biz Aziz al-Hamid degan tushirib solsak bo'ladi-da. Tushirib solib turib Allah degan so'zni olib borib qo'ysak. Ila siratil-lahi degan so'z. Tushundingmi? في قراءة جر قراءة من أخرى بولي من أورطات إلى صراط الله إلى صراط العزيز الحميد ديندا الله ديگن söz oşul aziz degenke ne oldu? Badal oldu. Çünkü sırat bu yerde el aziz mubdal minhu oldu. Allah bu yerde badal oldu. Çünkü biroq bu jar qiraatında ekan. Çünkü ila siratil azizil hamid Allah deb turib oşul jar qilib o'qiy turamiz. Çünkü as-sani badal ba'd min kull. Ha, o'sha badalning ikkinchi turi bo'limdan keyin badal ba'd min kull bo'ladi ekan. Çünkü boshqacha aytganda, tetiga badal bor-ku, mubdal minhun bir juz'i bo'latgan, bir bo'ligi bo'latgan. Tushundingmi? Masalan. Men ayta turamiz. Qara'tul kitaba nisfahu deb ayta turamiz. Tushundingmi? Qara'tul kitaba nisfahu deb ayta turamiz. O'sha yerda qarasanglar, qara'tul kitaba nisfahu. Nisfahu bu ne bo'latadi? Badal bo'ldi? Badal bo'ldi. Badal kul badal ba'd min kul bo'latadi-da. Tushundingmi? Badal ba'd, badal juz min kul bo'latadi. Ha? Nisf bu yerda badal bo'ldi. Al-kitab bu yerda mubdal minhu bo'ldi. Mubdal minhu bu yerda kul bo'latadi-da. Tushundingmi? To'liq bo'latadi-da. Nisf o'sha kitobning bir bo'ligi bo'latadi. Tushundingmi? Tushunib oldingmi? Demak, buni ne deb qo'yayotganmiz biz? Badal ba'd min kul deb atab qo'yayotganmiz. Tushundingmi? Javob bo'lsa, masalan, men aytdik-da bizcha. Uhibbu, ha, men aytdik biz. Uhibbul bulbula sawtahu deb aytdim. Uhibbu, yo'q. Bu nima bo'lib qoladi-da? Badal ijtimoiy bo'lib qoladi. Tushundingmi? Men janag'illar misolda ayta turamiz. Tushundingmi? Ra'aytul ustaza wajhahu deb ayta turamiz. Tushundingmi? Ra'aytul ustaza wajhahu shu yerda nima bo'latadi? Badal ba'd min kul bo'latadi. Tushundingmi? Wajha bu yerda badal bo'ldi. Mubdal minhu bu nima bo'latadi? Al ustaz bo'latadi. Al ustaz bu yerda kul bo'ldi-da. O'sha kulning ichidan ne? Janag'il wajh. Boshqacha aytganda sen o'sha ko'rganing bu yuzini g'ana ko'rding-da. Tushundingmi? Qo'ldori, ha? Qo'ldor bardiq emelarni sen ko'rgan jo'qsiz-da bu yerda-chi. Tushundingmi? Tushunib oldingmi? Hassani badal ba'd min kull sawan kana zalika al-ba'd qalilan aw kaseeran. O'sha ba'd bor-ku, oz bo'lsin, ko'p bo'lsin ayirmasi yo'q-da. Tushundingmi? Masalan, akaltu ar-raghifa sulusahu aw nisfahu aw sulusayhi deb ayta turamiz. Tushundingmi? Akaltu ar-raghifa sulusahu ar-raghif degan xubuz, non, to'liq bir shtuq non. Tushundingmi? Akaltu ar-raghifa sulusahu aw nisfahu desang, o'sha yerda sulusahu nisfa aw sulusayhi degan badal bo'ldi-da. Tushundingmi? Badal endi o'tadi. Badal ba'd min kul bo'ladi. Ar-raghif bu yerda kul bo'ldi. Badal mubdal minhu sulusahu aw nisfahu deb turamiz. Bu yerda badal ba'd min kul bo'ladi. Tushundingmi?
sulusahu deb aytadi turamiz. Ha? Akaltu ar-raghifa sulusahu. Au nisfahu au sulusayhi deganda o'sha joyda sulusahu rag'ifdan nima bo'lib qoladi? Rag'if bu yerda to'liq bo'lib o'tadi-da. Ani sen 3dan 1-ni jay turgan bo'lsang, anda nima bo'lib qoldi? Rag'ifdan oz bo'lib qoldi. Chunki nisfahu desang, ani jar bo'lib qoldi. Chunki ayirmasi yo'q ekan-da. Tetiga badal bor-ku. Chunki badal ba'd min kull sawan kana zalika ba'd o'sha ba'din qalil bo'lsin, tetiga mubdal minhun. Ha? Biroz bo'lsin, jabr bo'lsa kasir bo'lsin, ayirmasi yo'q. Chunki ولا بد من اتصال بضمير يرجع للمبدل منه. Ana o'sha badal ba'd min kullda so'zsiz bir domir bo'lish kerak ekan. Chunki ولا بد من اتصاله أي من اتصال بدل بعض بضمير. Domirga javob kerak ekan. Yarji'u lil mubdal. O'sha domir qaysiga borish kerak ekan? Ana mubdal minhu qaytish kerak ekanda. Chunki o'sha yerda akaltu raghifa sulusahu aw nisfahu deganda tati badal nega javob berib o'tadi? Badal ba'd domirga javob berdi. A domir qaysiga qaytib o'tadi? Mubdal minhu. Chunki anan imma mazkurun o'sha domir bor-ku, je mazkur bo'layotgan, malfuz bo'layotgan, kalam sirat sabiqa, buni oldinda aytgan misollarda edi. Chunki akaltu raghifa sulusahu aw nisfahu desak, bu yerda domir mazkur bo'ldi. Je muqaddar bo'layotgan tetiga domircha. Masalan, men aytdik-da. Hadara tullabu 10 deb aytadi. Chunki hadara tullabu 10. Asli o'quvchilar qancha ekan? Masalan aytaylik, o'quvchilar 20 ekanda. Chunki o'quvchilar 20 ekan. Chunki ana o'sha kelgandari o'quvchilarning orasidan kelgandari qancha ekan? 10 keltirdi. Sen men aytasың-da. Hadara tullabu 10 deb aytadi turgan bo'lsang, chunki bu yerda 10 tetiga tullabdan ne o'tadi? Badal bo'ldi. Badal ba'd ne o'tadi? Min kul bo'ldi. Chunki taqdirda qanday desa, asharatun minhu degan emas, minhum degan so'z bor-da. Chunki minhum degan domir tetiga tullab boradi-da. Chunki bu yerda ne bo'lib qoldi? Domir muqaddar bo'lib qoldi. Chunki أو مقدر جبر تأتي ضمير مقدر كقوله تعالى الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا دين وشو جد ولله على الناس حج البيت من استطاع دين وشو جد من استطاع بقول من الرتات بدل برتات تأتي على الناس دين ها ولله على الناس حج البيت من استطاع دين من بوجد من يولد بدل والله تأتي الناس دين من بوجد من اسم الموصول ده ولله على الناس حج البيت الذي استطاع دين نسوس çünkü من وشو جد من يولد بدل والله تأتي الناس تنجم Anan bu yerda badal ba'd min kul bo'ldi. Badal ba'd min kul bo'ldi. Chunki annasning ichida ne ba'd bor o'tadi-da. Chunki kim o'sha odamlarning orasidan janob sabilga ne qudrat yeta turgan bo'lsa. Chunki deganda ba'd bo'ldi. Bu yerda domirga javob berish kerak edi. Biroq domir bu yerda ne muqaddar bo'ldi. Demak, valillahi alan nas hajjul bayt man istata'a minhum degan so'zda. Minhum degan nima? Domir bu yerda ne bo'lib ketadi? Muqaddar bo'lib ketadi. Chunki باب البدل هذا هو النوع الرابع من التوابع وهو لغة العوض وفي التنزيل عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها أي يعوضنا واصطلاحا ما عرفه المصنف فقول التابع جنس يشمل جميع التوابع وقول المقصود بالحكم أي وحده فخرج به النعت وعطف البيان والتوكيد فإنها مكملات للمقصود بالحكم ده تأتي النعت وعطف البيان توكيد برغة bular o'sha hukm bilan maqsad qilinayotgan narsani to'liqlab qana keladi-da. Chunki bular maqsad qilingan yo'q. وقالوا بلا واسطة ديجن خرج به عطف النسق فإنه وإن كان مقصودا بالحكم في بعض المعطوفات كبر معطوف طاردا تتيجي عطف النسق حكم مقصد قلنسا داغ كالمعطوف ببال سياقته نحو جاء زيد بن عمرو لكن بواسطة حرف عطف من مقصد المعطوف بولشو چونكو مثال بدل المثال جاء زيد أخوك فأخوك بدل من زيد بولودات چونكو وهو المقصود بنسبة المجيء إليه دون لفظ زيد چونكو وشول وهو دегенде мақсат тетик ахука мақсат қылып атат бинисбати маджи илейхи да ага жанагы келүүнүн келүүгө карай турган болсок чүнктү мақсат бул жерде кайсы болуп атат ахук деген сөз болуп атат да дуна лафз зайд зайдтын лафзы бул жерде мақсат кылынган жок тетик аху деген сөз эмне мақсат кылып атат чүнктү ва хуа ай лафзу зайд дуна лафзу зайд ва хуа ай лафзу зайд иннама зукира ва хуа ай лафзу зайд бар го зайд лафзы бул иннама зукира тавтиатан ва тамхидан ли зикрил ах анда зайд деген лафзды эмнеге айттык десе زايد деген лафзды эмнеге айттык десе бул жерде айтып атат инама зукира тавтиатан ва тамхидан ли зикрил ах тетик ахука деген сөз бар го ушул ахука деген сөздү айтууга дайындашлык үчүн жанагы самиъти бар го угуучу адамды ушул ахук деген сөздү айтууга дайындашлык үчүн истидат кылыштык үчүн тетик зайд деген сөздү айттык да чүнктүбү
لأن ذكر المقصود بنسبة بعد توطئة له يدل على توكيد الحكم وتقريره ده. Emnege dese لأن ذكر المقصود بنسبة بعد توطئة له. Çünkü ошол жанагы истиъдад кылгандан кийин бул жерде зайтты айтып туруп истиъдад кылып атат да тети сами'тижи. Çünkü لأن ذكر المقصود ошол максат кылынган нерсени зикр кылышлык بعد توطئة. Çünkü мындай бир истиъдад кылгандан кийин يدل على توكيد الحكم да. Өкүмдү мындай бир бекемдөөгө даллат кылат да. Çünkü таспит кылууга, таквия кылууга даллат кылат. Çünkü والبدل يدخل في الأسماء والأفعال وهو تابع للمبدل منه في رفعه. تأتي بدل ورغة وشو الاسم درغة فعل درجة عن كريرتكن وهو تابع للمبدل منه. تأتي بدل مبدل منه يرجيتكن رفع صرف نصب نصب خفض خفض أنا جزم جزم. شنو؟ لأنه من جملة توابعته فيوافق متبوعه في واحد مما ذكر. تأتي رزايد الله يقان وشو وندرسين برسوم ده متبوعه في واحد مما ذكر يرش كريكتا. شنو؟ وسيأتي الكلام إن شاء الله على بقية العشرتين. وقول بدل شيء من شيء ضابط هذا القسم أن يكون البدل هو عين المبدل منه. شنو بدل شيء من الشيء من ضابطه بالقسم ده أن يكون البدل ورغة هو عين المبدل منه. مبدل منه عين هو شكرك. فأخوك في المثال الأول بدل من زيد. تأتي أخوك برغة زيتا بدل كل من كل بلد. يمنع لأنهم يصدقون على ذات واحدة. تأتي أخوك من زيت تجن يكون بير لزاتق صادق برضه. شنو؟ وإن اختلف في اللفظ لفظ ضرب شخص صدام بير لزاتق صادق برضه. وصراط الذين في المثال الثاني بدل من الصراط المستقيم ده بدل واضح بدل كل من كل واضح لأن الثاني هو عين الأول ده في المعنى معنى ده تأتي يكن جوار وبيرنشن يوزو ده. ولفظ الجلالة في المثال الثالث بدل من العزيز برضه في قراءة غير نافع وابن عامر ده قراءة باش قراءة ده بدل شيء من شيء برضه لأنهم يصدقون على ذات واحدة ده تأتي لفظ الجلالة من لفظ الجلالة من عزيز لفظ دار والله منه بالذات صادق ده شنو. وهذا البدل ورغة وشو البدل ورغة بدل كل من كل لا يحتاج إلى ضمير يربطه بالمبدل منه. مبدل منه منين جنان ربط قلوغة أو ربط قلاتورغان جنان ضمير محتاج مسكن وشو بدل كل من كل شنو لأنه نفسه المبدل منه ده إمنيجا ديسة تيجي بدل ورغة مبدل منه نيوزل اللي برضت معنى ده وشو سبتم بريمنيجا ضمير محتاج برويدكن. وقول الثاني بدل بعض من كل ده ضابط هذا القسم أن يكون البدل بعض من المبدل منه شنو بدل تأتي مبدل منهم بعض وشكريك قليلا كان ذلك البعض بالنسبة إلى الباقي من المبدل منه تأتي مبدل منه ده قلغان نسبة كل قراءة رقم تأتي بعض az bolsun جبر صاغة براور olsun جاءنا كف olsun أي كمثال مصنف في مثال فالثلث أقل من الباقي وهو الثلثان والنصف مساوي للنصف الثاني والثلثان أكثر من ذلك الثلث الباقي ده شنو. ويشترط هذا البدل أن يتصل بضمير يعود إلى المبدل منه قد قام بالضمير كي جاوش شرط كان يربط البعض بكله ده مذكورا كان كالمثال المطلق أو مقدرا كما في الآية. فأما اسم موصول في موضع خفض على أنها بدل من الناس بدل بعض من كل لأن المستطيع بعض الناس لا كلهم والضمير العائد على المبدل منه مقدر أي منهم دي أساس. الثالث بدل الاشتمال وشو البدل ده üçüncüsü de كان بدل اشتمال كان çünkü بدل يبدأ كان بول اشتمال كان اشتمال degan söz bul mastarul fi'l ishtamala da ishtamala degan so'zning nimasi mastari da. Masalan sen mintu ayta turganmisan ishtamala ala deb ayta turganmisan boshqacha aytganda ishtamala ala desek ay yujadu fihi da çünkü anda uşul nerse bar degan maqsad qilinadi. Boshqacha aytganda bul aning bir bölügü emas. Çünkü masalan Bunogul bölme var mı? Bölme iştemele ala as-sabbura vel kutub هو çünkü vel nahn çünkü bunu bölme bizde eme qilib atadi da qamtib oladi. Biroq biz uşul bölmenin bir juz'umiz bu. Bir juz' emas bizda. Bunogul parta bölmenin bir juz'u, bir juz' emas. Dedik sabbura bölmenin bir juz'u, bir juz' emas. Bölmenin içinde bo'lib atadi da bu narsalarcha. Çünkü bunogul eme biz saboq qilib atgan жердин içinde bo'lib atadi. Bunogul parta, qalem, ruchka, kitap, sabbura çünkü men, sen bölmenin içinde bo'lib atasiz biz. Biroq bölmenin biz bir bölügümüzbü? Bölüg emas. Çünkü badal ihtimal degani emne ekan? Anın içinde bo'ladi, biroq anın bir bölügü emas da. Çünkü demek badal ihtimal degan tushuninglarmi? Demek hujra tashtamil ala kaza. Çünkü bunogul bölme, bunolarni ne qilib atadi? Bu o'zini qamtib oldi. Çünkü biroq bu bölmenin bir juz emas, bölmenin içinde bo'lib atadi bu narsalarcha. Çünkü bölmenin emnesinde içinde bo'lib atadi. O'shuni biz badal ihtimal deb qo'yamiz da. Boshqacha aytganda
Жана бир нерсе бар, ал ошол мубдал минхуда бар. Түшүнүктүбү? Мубдал минхунда бар. Бирок ал мубдал минхун бир бөлүк эмес да. Түшүнүктүбү? Мубдал минхунун эмнеси эмес экен? Бир бөлүк эмес. Masalan, мынтип айттык да бизчи. Ухиббул устаза илмаху деп айтат турамыз. Түшүнүктүбү? Ухиббул устаза илмаху деп айтат. Илмаху деген ошол жерде бадал болдубу? Бадал кайсыга кирип атат? Бадал иштималга кирип атат. Илим деген нерсе устаздын бир бөлүгү, устаздын бир бөлүгү эмес да. Илим деген нерсе бул эмне? Устаздын бир бөлүгү эмес. Ал илим бул эмне? Устазда болуп атат. Түшүнүктүбү? Устазда бар нерсе алчы. Бирок устаздын бир бөлүгү эмес да. Түшүнүктүбү? Ооба. Муктасип нерсе да. Түшүнүктүбү? Муктасап нерсе. Түшүнүктүбү? Башкача айтканда, устаз ошол жерде илимди яшмал да, яштамил. Илимди эмне кылып атат? Ал өзүнү камтып алып атат. Түшүнүктүбү? Бирок илим ал устаздын эмнеси эмес, бир бөлүгү эмес. Түшүнүктүбү? Masalan, мынтип айттык. Ухиббул булбула саутаху деп айтат турамыз. Ухиббул булбула саутаху. Ухиббул булбула эмне? Саутаху деп айтат. Ушул жерде саут деген бадал болду, бадал иштимал болду да. Ал саут булбулдун бир бөлүгүбү? Я. Бөлүгүбү? Бөлүп туруп кармай аласыңбы саутту сен булбулдун ичинен? Жок. Ал саут мындай карасаң ошондой көрүнөт. Бирок саут бар го, үн. Булбулда болуп атат. Булбулда ошол үн бар, ушундай кооз үн бар. Бирок сен аны кармап бөлө аласыңбы? Булбулдан бөлүп чыгара аласыңбы? Бөлүп чыгара албайсың да. Булбулдун башы, эмелери, буттары, аларды сен бөлсөң болот. Ал азалары, канаттары, масаланчы. Аны сен эмне? Бөлсөң болот. Түшүнүктүбү? Бирок саутту сен эмне кыла албайсың? Ал аза эмес да, булбулдун бир жүз эмес. Түшүнүктүбү? Бир бөлүк эмес. Түшүнүктүбү? Masalan aytaylik. Uhibbu ahbabtu masalanchi. Ahbabtu sawta masalan aytaylik. Sawta qaysi qarini yaxshi ko'rasizmi? Ahbabtu sawtal mahir deb aytadi turamiz. Tushundingmi? Ушул жерде Yo'q. Эме кылып салып та бул жерде. Ahbabtu al-mahira sawtahu деп айтат турамыз. Түшүндүңбү? Mahirди мен эмне? Үнүнү жактырдым деп айтат турамыз. Бул жерде сен mahirдин өзүн жактырган жоксуң. Түшүндүңбү? Нени жактырып атасың сен? Үнүнү жактырып атасың да. Mahir ушул үндүн эмне кылып атат? Ал иштимал кылып атат да. Түшүндүңбү? Я, ооба. Бирок ал саут, ушул кыраат сауту ал mahirдин бир бөлүгү. Siratulon masalan, siratulon bir bölügü эмес да. Түшүнүктүбү? Ушуну не деп коебуз биз? Бадал иштимал деп айтат койбуз. Түшүнүктүбү? Түшүнүктү болду жигиттер. Асалис бадал иштимал. Наху а'жамали зайдун илмуху деп айтасың да. Түшүнүктүбү? Зайтын илми мага жакты. Ва ла будда мин иттисалихи би дамирин имма мазкурун кал мисал ау муқаддар. ولا بد من اتصاله اي من اتصال بدل اشتمال بضمير تاتي بدل اشتمال бар го ضميرге жауап бериш керек экен имма мазкур тاتي ضمير же мазкур болот экен мальфуз болот экен түшүнүктүбү жана алдында айткандай кал мисал мына а'жабани зайдун илмуху дегенде ضمير тاتي илим деген بدل اشتمال бар го ضميرге жауап келди да түшүнүктүбү ал ضمير кайсыга кайтып атат мубдал минхуга кайтты да ал муқаддар тاتي ضمير муқаддар болуп келет экен түшүнүктүбү кагори таала мисалы алла таала Кур'ан Каримде قتل اصحاب الاخدود النار اخدود النار деп айтат тургансың Qotil ashabul uhdud, uhdud elleri ne? Жок кылынды. Annar деген сөз ушул жерде эмне болуп атат? Бадал болду. Бадал иштимал болуп атат. Ал ухдуд бул жерде мубдал минху болду. Ал ухдуд деген эмне десе, жердеги болгон бир эме да, мындай. Эме, жарылып кирген нерсе. Түшүнүктүбү? Жер мисалга жарылып кирет го, ушуну ухдуд деп коет. Түшүнүктүбү? Жок. Жердеги болгон бир жарылган эме, шак да, түшүнүктүбү? Bir zalim eme болгон экен да. Падиша болгон экен. Түшүнүктүбү? Залим падиша болуп, анан ошол залим падиша ошол жана жарылган жерге, түшүнүктүбү? Адамдар жана момундардын баарысын чогултуп туруп таштап, түшүнүктүбү? Аны эме кылган экен. Чукур казып туруп, жер салып, тегелейге туруп караган. Ошол жана аят ошол жөнүндө сөз болуп атат да эмчи, түшүнүктүбү? Анан ошол эмеге, чукурга жана эмелерди мусулмандар таштап туруп, отту жакканда, түшүнүктүбү? Отту жакканда тети мусулмандар өлдү да, жана эме ичидегичи. Ошол эме жөнүндө сөз болуп атат эми бул жердечи.
Qutila ashabul ukhdud. An-nar. Ne deb keladi javob? An-nar zatil vaqut deganda-chi. O'shul yerda an-nar degan so'z bor-ku. An-nar degan so'z bu ukhdud degan so'zdan badal bo'ladi. Badal qaysi lekin? Badal ijtimoiy bo'ladi. Tushundingmi? An-nar Annar o'shul yerda ukhdudning bir juz emas-da. Chunki ukhdud o'shul o'tni ne qilib oldi, o'zini ijtimoiy qildi. Biroq nar anan emnasi bir juz emas-da, bir bo'lik emas. Chunki demak annar bu yerda ne bo'latadi? Badal ijtimoiy bo'latadi. Chunki bu yerda domir qana desa, domir u yerda ne ekan? Fihi degan endi domir bor ekan, muqaddar. Chunki muqaddar domir bor ekan, olimning ukhdudga qaytadi-da. Chunki خوش الرابع البدل المباين وهو ثلاثة أقسام بدل غلط وبدل نسيان وبدل إضراب ديت بدلدin 4-nchisi bilan ekan badalul mubayin deb atalgan ekan. Chunki qarasanglar الرابع badal 4-nchisi al badal mubayin badal mubayin deb atashadi ekan. Mubayin degan nima? Ay muxolif degan so'z, ay mug'oyir degan so'z. Chunki masalan men aytadigan bo'lsak bayana kaza bi kaza deb aytib turamiz. Ay xolafa degan so'zda. Chunki ay xolafa degan ma'no beradi ekan. Chunki ya'ni o'sha badal mubayindan ne? Badal g'olat deb tan atab qo'yishadi. Chunki biroq badal g'olatga qaraganda badal mubayin deb atagan bu endi afsoh, yaxshiroqda. Chunki hozir nega ekanligini aytamiz. Misol aytamiz, bir misol aytib turamiz. Men akaltu dajjajan deb aytib turamiz. Chunki akaltu dajjajan samakan deb aytib turamiz. Chunki akaltu dajjajan samakan deb aytib turamiz. O'shul yerda samakan degan so'z ne bo'latadi? Badal bo'latadi-da. Tetiga dajjajdan, Biz o'tganda emani. Balda aytdik-ku. Chunki baldi biz endi deb aytdik-da, izrob deb aytdik-da. Chunki birinchi so'zdan ne? Ikkinchi so'zga qaytdi. Chunki o'shal sayaqtida bo'ladi-da. Bu yerda tetiga badal izrobdan deb tetiga buni badal mubayyin bor-ku, badal izrobdan bo'lib bo'linadi-da. Chunki hozir oldindan endi aytamiz. Bu yerda akaltu dajjajan samakan deb aytib turamiz. Bu yerda samakan ne bo'latadi bu yerda? Badal mubayyin bo'latadi. Chunki dajjajan bu yerda ne bo'latadi? Mubdal minhu bo'ldi-da. Chunki mubdal minhu bo'ldi. Ya'ni ushul badal mubayyin 3 ga bo'linadi. Chunki badal izrob bo'ladi. Badal izrob degan nima desa, o'tganda biz aytganday, jana bal izrob bo'lib keladi dedik-ku. Anan bal nima bo'lib keladi dedik biz? Bal istidrok bo'lib keladi dedik. Chunki bal izrob bo'ladi, anan bal endi istidrok bo'lib keladi dedik. Bal izrob deganda, izrob degan nima desa, va ar-ruju'u anil kalamil awwal deb aytdi. Chunki birinchi so'zdan sen qaytasan. Birinchi so'zdan qaytib turib, ikkinchi so'zni aytasan-da. Chunki o'shunda badal endi izrob deb aytdi. Badal izrob degan nima? Endi desa tazkuru shay'an taqsiduhu. Chunki sen o'zi qasd qilgan bir narsani aytasan. Summa tarji'u anhu va tazkuru shay'an akhar. Chunki ana boshqa bir narsani aytayotgansan. Chunki tetiga qasd qilib turib bir narsani aytding-da, ani tashlab turib sen ikkinchi bir narsani ne qilayotgansan? Sen zikr qilayotgansan, aytayotgansan. Chunki o'shuni biz endi badal izrob deb aytamiz. O'shul yerda misol akaltu dajjajan samakan deb aytib turamiz. Chunki akaltu dajjajan samakan. Masalan men aytdim. Akaltu dajjajan samakan deb aytding-da. Chunki sen bu yerda akaltu dajjajan asli sen o'zi qasd qilding edi. Chunki akaltu dajjajan samakan. Masalan sen bir emeğe varding-da. Sen uylangansan-da. Uylangansan, emeğe varding bir. Qonoqqa varding. Qonoqqa varding-da nima jeding? Sen astыңda ne to'qni eti var ekan. Chunki grill var ekan. Grill var ekan, ana baliq pishirib kelibdir. Chunki anan sen janag'il baliqdan jeding, chunki to'qni etdan jeding. Anan uyga kelsang, eme, kelin so'rayotadi. Senchi? Asan. Kelin so'rayotadi-da. Emede ne jedingiz? Desa sen aytib o'tasan. Akaltu dajjajan, yo'q, samakan deding-da. Chunki kelinga sen shuni aytib o'tasan. Akaltu dajjajan samakan deb aytding. Chunki bu yerda sen to'qdan jegansan, samakdan jeding-da. Chunki biroq sen dajjajan degan so'zni ham jana kelinga to'q jedim desam, ham kichkina nima bo'lib qoladi. To'q jeptir. To'q emesi balıqqa qaraganda ıldiroq-da. Tushundingmi? Baliq jedim deb tur, maqtanayın deb tur, baliq jedim deb aytding-da. Chunki asli sen tetiga dajjajan degan so'zni qasd qilib aytding. Senchi? Chunki o'shol narsani dajjaj men to'q jedim deb turib aytayın deb turib maqsad qilib aytding. Chunki
Бирок буна не кылсаң, сен буну таштап туруп, токто. Буга мен кичине мактанып коеюн. Тоогам жедим негизи. Балык жедим деп туруп мактанып айтайын деп туруп. Анан не? Могул дажажан деген сөздү таштадың да, мен самакан, балык жедим деп айттың да. Түшүндүңбү? Ушуну не деп койот экенбиз биз? Бадал изроп деп айтылат. Түшүндүңбү? Ушул бир эле мисал могул үчөө теңге жүрө берет да. Бадал изропко, анан бадал нисан, бадал голотко дагы жүрө берет. Түшүндүңбү? Болгону сен жанагы сенин максатыңа эме, костуңа жараша болот да. Түшүндүңбү? Сен эме, зээниңе жараша болот. Түшүндүңбү? Сенин кабар берүүңө, түшүндүңбү? Ошол кабар берип атканда эмнени максат кылып атасың? Ошого жараша болот да. Түшүндүңбү? Бадал изроп деген түшүндүңөрбү? Ar-ruju' kelam al-awwal. Birinchi сөздөн не кылат экенсиң сен? Кайтасың да. Түшүндүңбү? Башкача айтканда, аслы биринчи сөздү сен максат кылып эле айттың. Түшүндүңбү? Кастың ошону айтышлык болчу, бирок ошону айткандан кийин сен не кылып калдың? Токто да буну таштап туруп, могуну айтайын, деп турупчу. Түшүндүңбү? Мактанып атасың да эми сен келингечи. Түшүндүңбү? Акал туда жашансам экен депчи. Түшүндүңбү? Эми бул бадал изроп болду. Эми бадал нисян бар. Бадал нисян. Ошол эле жанагы эмеге бардың сен. Конокто сен тоок бар экен, гриль пышырылып тур, анан балык пышырылып тур, түшүндүңбү? Коюп тур. Анан сен тоокто алып оозуңа салдың эле, мына тоок кем экен да? Жана ачык эмес салдылар, түшүндүңбү? Жаман ачуу экен. Түшүндүңбү? Же болбосо ысык экен да? Түшүндүңбү? Анан таштадың сен. Анан таштап туруп сен не жедиң? Балык жедиң да, сенчи? Балык жедиң. Анан үйгө келип туруп аялыңа сен айтып атасың. Не жедиңиз? Дедаси десе сен айтып атасың да. Акалту дажажан самакан деп айттың да. Түшүндүңбү? Акалту дажажан деп жок, самакан деп айттың. Акалту дажажан дегенде сен унутуп калдың да. Дажажан деген сөздү айтып атканда сен унутуп калдың. Сен жана конокко барганда эме тоокту жейин дедиң го. Жейин деп бирок аны сен жебедиң да. Түшүндүңбү? Сен унутуп калып, ошондо мен жейин дедим эле, жедим окшойт деп туруп сен тоок жедим деп туруп айтып алдың да. Түшүндүңбү? Унутуп калыпчы. Бирок сен тоок жебедиң эле негизичи. Унутуп калып айтып алдың да. Анан сен эстеп кетип туруп, анан мен балык жедим деп айтып атасың да. Түшүндүңбү? Бу не деп койот экенбиз биз? Бадал нисян деп койдук. Түшүндүңбү? Бадал нисян. Же болбосо бадал зон деп айтып койдук. Түшүндүңбү? Сен зонанта да. Сен күмөн кылдың да, жана эме тоок жедим го деп туруп күмөн кылып туруп, анан карасаң, эмне экен? Сен тоок жебепсиң да. Не жепсиң? Сен балык жепсиң да. Түшүндүңбү? Буну не деп койот экенбиз биз? Бадал нисян деп коебуз. Анан бадал голат бар. Бадал голат. Бадал голат деген эмне десе? Сен тилиң алдын айтып жүрөт да. Түшүндүңбү? Тилиң алдын айтып жүрөт. Масалан, ошол жерде акалту дажажан самакан дегенде, бул жерде аслы сен тоок жеген жоксуң. Түшүндүңбү? Сен балык жейин деп айтайын деп, сен жүрөгүңдө ошол болчу. Түшүндүңбү? Не жедиңиз десе, сен айтып атасың да. Мен балык жейин, сен балык жегенсиң да. Балык жейин деп айтайын деп, акалту дажажан деп, жок, самакан деп айттың да. Түшүндүңбү? Сен балык жейин деп айтайын деп, бирок не деп айтып алдың сен? Дажажан деп айтып алдың да. Хотоан айтып алдың. Бирок сен кастыңда не болчу? Мен балык жейин деп айтайын деген болчуң да. Түшүндүңбү? Сен хотоан не деп айтып алдың? Дажажан деп айтып алдың да. Түшүндүңбү? Голат. Адашып айтып алдың мунчу. Буну не деп койот экенбиз биз? Бадал голат деп айтып койот экенбиз. Түшүндүңбү? Бадал голат деп койдук. Түшүнүктүү болдубу? Бир эле мисал эми үчөө теңге кете берет да. Ал сен эмнеге карат экен? Сен максатыңа карайт. Башкача айтканда, сен костуңа карайт да. Түшүнүктүү? Сен эмнени максат кылдың? Түшүнүктүү? Сен зээниңе карайт алчы. Түшүнүктүү болдубу? Анан мына бадал нисян менен бадал голатты өзү көбү жанагындай адаштырып алат да. Түшүнүктүү? Бадал нисян менен бадал голаттычы. Ошого Ибн Хишам рахимахулла айтат. Жанагы талабалардын көпчүлүгү ушул бадал нисян менен бадал голатты эмне кылат? Адаштырып алат депчи. Буга допт кантип биз билебиз десе, бадал нисян бул эмнеде болот экен? Жүрөктө болот. Түшүнүктүбү? Бадал нисян эмнеде болот экен бул? Жүрөктө болот экен. Түшүнүктүбү? Бадал голат боло турган болсо бул эмне? Тилде гана болот деп айтат да. Түшүнүктүбү? Бадал голат бул эмне? Тилде гана болот экен. Түшүнүктүбү? Бадал нисян сен унутуп калып туруп айтып алдың да. Түшүнүктүбү? Унутуп калдың да, сен жанагы тоокты жейин деп оозуңа алып келдиң, ачык экен же болбосо ысык экен, сен таштап туруп, анан не? Эмен сал жедиң да. Балык жедиң. Түшүнүктүбү? Балык жедиң. Бул жерде сен жүрөгүңдөн аны сен максат кылдың да. Түшүнүктүбү? Жүрөгүңдөн сен аны максат кылдың. Мен тоок жедим эле деп туруп, сен унутуп калдың да сен. Сен жүрөгүңдөн ошол нерсени сен айтайын деп максат кылдың. Бирок сен унутуп калдың да. Түшүнүктүбү? Унутуп калып ошол нерсени мен жедим деп айтайын дедиң да. Түшүнүктүбү? Аслы сен аны жеген эмес элең. Түшүнүктүбү? Бирок унутуп калдың да. Бирок сен жүрөгүңдө максат кылдың да, ошол нерсени мен кабар берейин депчи. Бул бадал нисян эмне? Жүрөктөн болот экен да, косттан болот. Бадал голатчы? Бул тилде гана болот да. Сен жүрөгүңдө аслы тоок жедим деп айтайын деген жоксуң. Түшүнүктүбү? Балык жейин деп айтайын дедің, бирок тилиң алдын айтып жүрөт да. Түшүнүктүбү? Мисалга кээде эмелердин астында, устаздардын астында бир баланы айтайын деп туруп, бир баланы айтып жүрөсүң го. Өзү аслы сен башка нерсени айтайын дегенсиң. Бирок тилиң башка нерсени сүйлөп коет да. Түшүнүктүбү? Ошон не?
Badal g'olat. Ay sabaqa lisani deb qo'ydi. Tushundingmi? Tiling oldin aytib berdi-da. Tushundingmi? O'shuni badal endi g'olat deb qo'ydi. Aytib ketamiz. Ana buni nima bor-ku? Badal izrobtu, badal zuhur deb bo'lsa badal al-bada deb tani endi atab qo'yishadi. Tushundingmi? Ana buni badal nisyan, badal endi azon deb tani endi atab qo'yishadi. Qarasanglar. Ar-rabi'u al-badal al-mubayyin wa huwa salasatu aqsam. 3 qismdan turadigan badal g'olat bo'ladi. Buni emeni biz aytdik. Emnega badal g'olat deb asli kevremlarda badal g'olat deb tani atab qo'yishadi. Emnega biz badal mubayyin deb aytgan, badal g'olat deganiga qaraganda yaxshiroq desa, antkan tetiga badal g'olat deb ayta turamiz, bu bironi g'ana o'zini qamtib oldi. Chunki buni badal izrob men badal nisyanni o'zini qamtib qoldi. Chunki badal g'olat deb qo'ysak-da. Badal g'olat desak, buni badal g'olat degani nima? Ay xato degan so'z-da. Chunki buni g'ana maqsad qilib qoldi. Buni ikkosini qamtib qoldi-da. Chunki o'sha sebepdan badal g'olat deganga qaraganda badal mubayyin deb aytgan endi afsohda. Ova. Badal mubayyin desang, bu 3 o'teng qamtib oldi. Chunki Xayr, badal g'olat va badal nisyan va badalul izrob. Nahu ra'aytu Zaydan al-faras. Zaydan al-faras deb aytamiz. Chunki لأنك إن أردت أن تقول رأيت الفرس فغردت فقلت زيدا فهذا بدل غلط بلد. Çünkü لأنك إن أردت أن تقول رأيت الفرس فرست gördüm deb aytayın deb فغردت فقلت زيدا رأيت زيدا deb aytib oldim da. Çünkü bunu badal g'olat deb aytib qo'yadi. Va in qulta ra'aytu zaydan deb, summa lamma nataqta bihi, ana dedi ra'aytu zaydan deb aytgandan keyin tazakkarta sen eslab ketding da, anaka innama ra'ayta farasan, sen zaydni ko'rgan jo'qsiz sen. Çünkü neni ko'rganding? Atni ko'rganding da. Fa abdaltahu minhu fa hada badal nisyan. Çünkü ana sen ne qilding? Zayddan badal qilding. Bunu ne? Badal nisyan deb qo'yasiz. Çünkü va in aradta al-ikhbara awwalan bi annaka ra'ayta zaydan thumma badalaka an tukhbira bi annaka ra'ayta al-faras fa hada badal izrab. Çünkü va in aradta al-ikhbar awwalan bi annaka ra'ayta zaydan. Sen o'sha birinchi janag'i zaydni ko'rganda, chunki jana xabar beruvdi maqsad qilding da. Summa badalak, andan keyin badal degan ay zohira degan so'z. O'sha sebepdan buni badal izrob degan badal emas. Zuhur deb bo'lsa badal deb tan atab qo'yishadi. Chunki summa badalaka, andan keyin sana zohir bo'ldi da. An tukhbira bi annaka ra'ayta al-faras. Chunki andan keyin sen bunday ema qilding da. Chunki summa badalaka an tukhbira bi annaka ra'ayta al-faras. Chunki o'sha janag'i atni ko'rganingda jana xabar beruvdi, sen ne qilding? Sen maqsad qilding da. Chunki birinchi sen emdeni? Janag'i to'qni jeganingda maqsad qilding edi. Maqsad qilib o'shuni aytib olding. Anan keyin aytdim, qo'y. Men emeni Zayd emas, men janag'i atni ko'rganimda aytayın deb aytding da. Chunki asli birinchi so'zni sen ra'aytu Zaydan deb turib, ani qasddan aytding edi. Chunki qasd qilib aytding. Biroq keyin ne qilding sen? Al so'zni tashlab turib, chunki al so'zni tashlaganda yo'q, men atni ko'rganimda aytayın deb turib, anan atni ko'rganda ne xabar berib o'tasan da. Fa hada badal izrob. Buni badal izrob deb aytadi. Chunki oldu. Va misalul fi'li qawluhu ta'ala, tetiga misalul fi'li deganda maqsad misalu ibdalil fi'l degan so'z. Chunki o'sha jana fi'lni badal qiluvdi misali qawluhu ta'ala va man yaf'al zalika yalqa asama yudha'af lahu al'azab deganda o'sha yerda yalqa asama yudha'af degan o'sha yerda badal bo'ladi. Chunki badal tetiga yalqadan nima bo'ladi? Bu badal bo'ldi. Chunki ويجوز إبدال نكرات من المعرفة نحو يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه ويجوز إبدال نكرات من المعرفة وشل نكرانı معرفadan ne qilsak bo'larkan? Badal qilsak bo'larkan. Chunki bu badal bor-ku. Badalda tetiga ta'rif jana tankirda mutobiq kelishlik lozim emas ekan. Chunki badalda ya'ni ta'rif jana tankirda mutobiq kelishlik emas ekan, lozim emas ekan. Chunki boshqacha aytganda sen ma'rifadan nakiran badal qilsang bo'lar ekan, nakiradan ma'rifani da badal qilsang bo'lar ekan. Chunki nakiradan ma'rifani badal qilsang bo'ladi, ma'rifadan nakirani da badal qilsang bo'ladi. Chunki o'ja bo'lsa ma'rifadan ma'rifani badal qilsang bo'ladi, nakiradan nakirani badal qilsang bo'ladi. Chunki masalan men aytdim-da, sen hadara Zaydun akhuka deb ayta turgan bo'lsam, Zayd menen akhuka ko'tangda o'rotadi bu yerda ma'rifa oldi-da. Chunki ma'rifa oldi. Ana sen men aytsangchi, ra'aytu rajulan ustazan deb ayta turgan bo'lsam. Ra'aytu rajulan ustazan deb ayta turgan bo'lsam. Bu yerda ne bo'lib qoldi? Badal men mubdal minhun de ekotengi nakira oldi-da. Rajulan nakira, ustazan da nakira-da. Chunki demak, shart emas ekanda. Chunki o badaldachi, badalda mubdal minhum yana badal ekoteng jana ma'rifa bo'lishi to'g'ri bo'lsa, ekoteng nakira bo'lishi shart emas ekan. Chunki birisi ma'rifa bo'lib, ikkinchisi nakira bo'lib kelaverar ekan. Nakira bo'lsa, ma'rifa bo'lib kelaverar ekan. Chunki o'sha aytdi. Va yajuz ibdal nakirat min al-ma'rifa. Ma'rifadan nakirani ibdal qilsa bo'ladi deydi. Men aytasan, yas'alunaka 'anil shahril harami qitalin fihi degandachi. O'sha yerda qitalin degan so'z bu badalda. Badal tetiga shahrdan badal bo'ladi. Shahr bu yerda ne bo'ldi?
ma'rifa oldu. Qitalin degan bu yerda nima bo'lyapti? Nakira bo'lib keldi. Tushundingmi? Nakira bo'lib keldi. Tushunib oldingmi? Demek qitaling degan bu yerda nima bo'lyapti? Badal ijtimoiy bo'ldi-da, tetiga shahardan. Tushundingmi? Shahar bu yerda nima bo'lyapti? Ma'rifa olib keldi. Tushundingmi? Qasdan qarasanglar, va yajuzu ibdalu ويجوز إما إما مثال فعل لجندن وقت تشتغل قرأسان ومثال الفعل أي بدل بأقسامه أربعة يجري في الفعل أيضا تتيجي بدل ورقة شو ترتن قسمين فعل تطعن جرورة كما تقدم فمثال بدل شيء من الشيء الآية مذكورة فيضاعف بدل من يلقى شنتو بدل مطابق بلوتت مطابق شنتو يضاعف بدل من يلقى بدل كل من كل بول لأن مضاعفة العذاب هي لقي الأسام ده شنتو ومثال بدل بعض من كل قولك إن تصلي تسجد لله يرحمك فتسجد برغة بدل من تصلي بلوتت شنتو إن تصلي تسجد تويتات رمسون تسجد بوجرد تصلي ده بدل والله بدل بعض من كل والله شنتو عن كاني السجدة بول تأتي نماز bir bölümü de لأن السجود بعد الصلاة ومثال بدل اشتمال قولك من يصل إلينا يستعين بنا يعن دقيقة فيستعين برغة بدل من يصل والله شنتو بدل اشتمال والله لأن وصول قاصد الاستعانة يشتمل على الإمام لأن وصول قاصد الاستعانة يشتمل على الاستعانة استعانة ده يزن خمسة ومثال بدل مبين بأقسام ثلاثة قولك إن تطعم زيدا تكسوه أكرمك فتكسوه بدل من تطعم بدل غلط بالده شنتو إن تطعم زيدا تكسوه تيجي شو جرده سن غلطا أيت والدن ده شنتو تطعم دبجة تكسوه زيدا دبجة بدل كيم كيكزو أو بدل غلط أو نسيان أو يضرب على حسب قصد المتكلم وشو بير لمثال يعني يشتن مثال غير وشو المتكلم قصد غير كما تقدم بيانه هذا ويجوز إبدال النكرة من المعرفة يعلم أنه إذا أبدل اسم من اسمين اللي قلت وشو بير اسم ده بدل قنصة وجب موافقته له في واحد من أوجه الإعراب تيجي بدل ورقة وشو مبدل منه هو وشو أو إعرابتنا واجه اختارنا بريسوده موافقة ورشته مليت بلاد شنتو إعراب مثال رفع كالشريك ناس بوس كريك جار بوس كالشريك وأما موافقته له في الإفراد وأما موافقة البدل للمبدل منه في الإفراد والتذكير والتنكير وفروع ففيها تفصيل ده شنتو وفروعها ففيها تفصيل عليه تأتي مبدل بدل مبدل منه هو مفرد تذكير ده تنكير ده جنان فروع تارندا ها إمي ورشلوه فروع تار دегенде мақсат эмне? Муфратум фруع тар. Алар кайсылар? Жаминен тасния да. Тазкирдин фар'ы бул эмне? Таънис. Танкирдин фар'ы бул эмне? Ма'рифа да. Ушунда мувафақа болуштугу бадал мубдал мин мувафаqa болуштугу бунда эмне? Тафсил бар дейт. Амма танкир менен анын фар'ы кайсы? Ма'рифалыкта. Фала яза мувафaqatuhu li matbu'ihi fihima да. Чүнки ошол жанагыл накира менен ма'рифалыкта тетиги бадал бар го. Мубдал минхуга матбу'уга موافقة ورشمو لازم يمسكن بل تبدل المعرفة من المعرفة بلكن تذكرشنچه معرفة لقطن بدل بلورد كما في الأمثلة السابقة والنكرة من النكرة نكرة بدل مفازا حدائق دين مفازا مجرد نكرة والده حدائق مجرد معرفة والده شنتو والمعرفة من النكرة معرفة نكرة دان يولو بكلوريتك بدل بلورد مثلا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله دين دچه شنتو وشو جلده صراط مستقيم دين ne oldu والمعرفة من النكرة صراط مستقيم bu yerda nakira oldu. Sırat illahi degende bu yerda ne oladı? Ma'rifa oldu. Çünkü vel aks. O aks bo'laveradi. Çünkü boshqacha aytganda nakira ma'rifadan dag'im ne? Badal bo'laveradi. Kamisal musannif fa inna qital nakira oladi. Va huwa badal ishtimal min shahr va huwa ma'rifada. Çünkü وأما الإفراد والتذكير وفرعهما وأما الإفراد والتذكير وفرعهما فإن كان بدل كل من كل وافق متبوعه فيهما. عليهم جناغل بدل مبدل من هدا مفرد تو ertişligi ha ifrotto jamda tasniyada jabroso tazkirda ha jana va faru'uhuma tetiga ifrot bilan tazkirdan farqlari alar qaysilar ifrotning farqlari alar tasniya bilan jamda tazkirdagi tanis fa in kana badal kull min kull agar badal kull min kull bo'lsa wafaqa matbu'ahu fihima ifrot bilan tazkirda tetiga badal bor matbu'agan yo'q kelayotgan dal kelayotgan chunki va in kana
غيره من أنواع البدل لم يلزم موافقته لم يلزم موافقته فيه ماذا؟ Çünkü وإن كان غيره من أنواع البدل لم يلزم موافقته فيهما. Dedi badal kul min kuldan boshqa badallar bor ku, badal turlari. Dedi ifrot jana tazkirda muvafaqa bo'lishligi, badal mubdal minhu muvafaqa bo'lishligi lozim emas ekan. Tushundingmi? O'sha badal kul min kulda g'ana ifrot men tazkirda muvafaqa bo'lishligi lozim ekan. Tushundingmi? Amma badal kul min kul fa nahu jaa zaydun akhuk deb aytadi. Va safara zaydan akhawaka deb aytasizda. Tushundingmi? Badal kul min kulda nima o'tadi? Badal mubdal minhu muvofiq bo'ldi. Tushundingmi? Jaa zaydun akhuka deb aytadi. O'sha yerda akhuk zayddan ne? Bad nima? Muvofiq bo'ldi. Endi ifrot meni tazkirda, tushundingmi? وسافر الزيدان أخواك ومررت بالهندات أخواتك فالبدل في هذه الأمثلة وافق المبدل منه في الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث. وأما بدل بعض من كل عليهم تأتي بدل بعض من كل دولة ترغم بصو ضربت زيدا عينيه دويتسن. ضربت زيدا يمنى عينيه دسن. عينيه بول جدا من ورطت بدل بعض من كل برودت عين بول زيتن بالجزء ده فالبدل وهو عينيه لم يوافق المبدل منه دال كلمة ده وهو زيد في الإفراد والتذكير. إفراد جنا تذكير ده دال كلمة ده زيد مفرد عينيه بول جدا من ورطت مصنع الكلمة ده في الإفراد والتذكير بل وقع بلفظ التثنية وتأنيث. زيد بول جدا مفرد بولدو عينيه تثنية بولدو زيد بول جدا من ولدو مذكر ولد عينيه من ولدت مؤنث بولدت. أما التثنية فواضحة وأما تأنيث فإن لفظ عين مؤنث بولد تقول هذه عين جميلة دويت ولا تقول هذه عين جميل دويت بيسن. أما بدل الاشتمال فنحو أعجبني زيد أخلاقه دويت رمصون فالبدل هو أخلاقه لم يوافق المبدل منه. بدل الاشتمال ده دال كلمة كان إفراد من تذكير ده. أعجبني زيد أخلاقه ديسن فالبدل هو أخلاقه لم يوافق المبدل منه وهو زيد. إفراد جنا تذكير ده دال كلمة ده عن كان زيد وجد من ورطت مفرد أخلاقه نه جمع بولد ده بل وقع بلفظ الجمع والتأنيث أخلاقه نه تأنيث لفظ من قال ده أنا جمع بولد كده. وأما تأنيث فإن لفظ أخلاق مؤنث برود تقول هذه أخلاق جميلة دويت ولا تقول هذه أخلاق جميل دب إمنا قايت بايت كنسل. شنو والله خير الله أعلم بصواب وإليه مرجعه.